Hiroi try bro. Siapa yang kita baca saya sisian kau benda so kesur ke batiang ke babang ke jong pi we. Ini pentajam hani ke por lai sian hiroi try. Hiroi try. Ina aja tapi bajam hani ke por so try jong Jesus Christ. Dap tak bensim jong jing songo saya sisian. Bilala akan beniok ban pelong biang kini ka jing syakri hakani ke por. Orang ila dap ban pelong naduk ke si balang. Ila puai hakani ke sengi bingisa salah syai ke sengi. Ida piang subha yai pi baro hakani ke por. Ida aingu yu blai kan ba piawan lang hakani ke jaka ya ka bawan ban syakri. You try jing Jesus Christ. Kuak ban chemru ikani kabu hakani ke por ban piang subha ya baro kita ki bapet lingba ke TV haki kabel ki jongfi. Bat kumjuru kuak piang subha ro kita ki bapet lingba ke YouTube. Bat nginget haba pi pisah skor nakanono kan jaka ba pi pidan. Ngidwai ba pi pinyo mat ke jingkerku. Ba pinyo mat kan sangti ke jong blai. Ini i kan kata ke jingta ke baplau bleng inget wat lingba ke mobile phone ru trai ula ban le ki kamba. Yo dan na preng jong pi ki bapet ru ki bapang ki basitom lang ni ki ba dan ha preng ki jingjenjar ba pi ngap pi skor ke kubor ne ki sakri ki jong bleng inget pinyo mat ki jingkerku. Bar kerpat ru pi la long ke bala la pi pet ha ka di ke por. Na pisa hani hajan ka jan jong ni ka jaka ka di ke polo sini ki than. Yo wer bi khot so bhai pi pinwan ba pinum su hun ban su pet naga yeng ke jong pi la ne no jaka pi pidan handai pinwan lang kan hakani ke jaka bengin sakri you try blazing Jesus Christ but ya ingo you blay bengi layo on pelong ke ne sakri jong ke healing festival oi ke ne kala day ka ba arpho but ke deiru bengi yo ban rakhi kom ke ministry ila dap khatsan sendam ken barang ne ke por ngin a jing taktik ba jam su try ji lolong blay bo bha blay bayai ne lo penieng but lo sumar lari lo da but inget nang ni sakmat nginang jam si bon ba ki jam ken bengin dang job si bon ba ki men sim kodor nam ta ka kerteng ke jong try amen yeroi try anget pi baro pi ekloy ben snok ti lang ban amen amen bar ni ka por kan pulin ek tin ke jong blai kong kum ni na sepanaya lenong ke balai ke dekhot ke bakat prater ter ngin ni sa skor bat ngin pendam ya laki skor ki jongi hak tin ke jong blai bak tin jong blai kong kum ni ngan lum lang kita ki balik sngosi namar kata ke jing seng ke bakentang kiban aphaken hakaba kata ka jingkit halor jongka kalong ka jingja buram hakmi hakata ka por ngan pinchitom ya kita baro ki bapinjenjar ya pha bat ngan penem ya kata ka badeko bat ngan lum ya ka ba bat ngan lum ya kata ka bala pensakma bat ngan penlong ka jingero bat ka jingdanam ya kita kibar ka jingle ran jongki kalalong haka khndo baro hakata ka por ngan yalam sapo ya phi bat sya kata kapor ngan lum yapi naba ngan penlong ke jingdon nam bat ke jingyero yapi hapdeng ki brio baro haka khendau haba ngan penpaino ya ka jinglong brau jongpi haswa ki khmat jongpi ong try amen kanu kalong basu tenat ba ka basu bang ba ka ba ai men sim ka ba ai jingkermen ngi wipi baro baktien jongle ka kular ko ngan lum lang bangai hane ka sngi kamde ke jingjaring khat ke jongpi ba pi pindan hakani ke jaka bar kamde ke jingjaring khat yapi baro ba pi wet ba pi pet ling ba ka YouTube bat ki cable kan hakani ke por ngai ke jinglum lang ke jong utrai namar utrai kwa yo i kata ke jingja buram ke jongpi i kata ke jing sosi ke jongpi yo i kata ke jing thang hapo ke donu ke jongpi bar ngatip nak sispa omdan wei briuru bala ban lat ke jing sosi hato dan mang ni ki ba kham simla ya ling ba ke jing sosi dan baro ngi layak ling bangang ki baro ki bapet du hakni ka por layak ling baga jing sosi teng ngi supu sam berki tang sabar ni sepo ngi lang ki bapat ki bapra hari ngi sku atang ban penpau na sabar ngi biang lot hande em ngi biang hari ublei por utep bar hakni ka por utrai kular wang ngi ka tien kan ba utrai pueng no e kata jingja buram bat un pendan nam ngi bat utrai un kentiu ngi bat un penpai no e kata jinglong brau na ka jim jingi ngai utrai kur khu ngi lembag rejik sikri bingin yo akan hari ngi no phai ngi bar hakni ka por kum ki kon ki bi ke jong trai ngin pendan buram museum ki trai ini yang nak jaka song ke jongi hakni ka por ngitip utrai don hang ni bat ngim di bengisu ong bu utrai don hang ni hari ngitip dak jing tikna karkum ka tien ke jong blai jisu don hakni ka jaka pinget je kata barok pajba pinget amen hero try bar hakni ka por ngilen penjam laki sur jongi haki jing tuai ina IT ke jing sakri bing IT la diro hak sang ti jong blai bangin long belapan krek ka donut ke jongi bangin pediang ka tien ke bedai biang bar ki jing tuai bangin ngiu akan ke ban penkela ban pentemai ke jing wi pi baro bar hakni ka por akan tu bang kerpat ya baro in pendam lang haki jing tuai opa jingi bahab neng hakni ka por iwan ahmad ke jong me
Ngai ngut be ka trai Jisu nam ta ka ka klep mat bengiyo ka trai banwan ha ka ni ka jaka namar dei ka jinglum ka jong me ka trai Jisu ngi pi we ka trai Jisu hoi la ba dei ka jing sko jingi bengi ko banwan ha di me ba bu ha po ka do nut ka jongi bengin wan sa ka ni ka jaka ka trai Jisu namar me mla don lupa ka jing temu mla don lupa ka trai ka ta ki bla pon kre lupa nam ta jingi pi we ka trai Jisu ha ka ni ka por ba ha ka ni ka klep mat ka trai kum ki khun lang berat ka trai Jisu be kum kita ki khun sem ki ba up ka trai na ka ta ka kemi ka ban ai ka bam ngiru atrai Jisu ha ka ni ka por ngi up dame namar kum ba me ma ong ka trai klem ba me ngamla ban le ai da shisha ka trai ngi da pla dak lak sentur ka jongi ha ka ni ka por ngi da ong ka trai ngimla ban le ai klem ba me ngimlong ai klem ba me dei ba me ka trai ba pen yang ngi long tang kita ki khndo bertha ka trai ki bam long ai ru am ka trai Jisu han re wala ka taro atrai me pelong ai yangi me shem yangi ka trai Jisu be shaladi kum ba ngi long ban me pelong ngi kum ba me long ka trai ma weng lot kita ki pop ki sang baro nangi me pen khut phar ka trai Jisu be ban me shem ti bat yangi ka trai bat me piam me kedop yangi namar me iet yangi ka trai Jisu ban kata ka jing iet ke jong me ka pau sena ka jing em jingi we pi we ka trai Jisu bengin da yo i ka trai yang kata ka ba me mele ba ka da pau hap khmat jing ki brio baro ka trai ban ka di ka por da ka men sim jong jing songo ni wan khmat jong me ban IT yala di ha ka di ka por habang i IT ka di jing shakri baro atrai sang ti blai ka jong me ka trai Jisu ka tin ka ba em ka jong me ka trai ganda ai jing em yangi we pi we ka trai babon na pedang jingi ki bayap ha kan jaman sim kin yo jing em yang sa sisi en ka trai Jisu bar baro ki be ngoi ka tin jong me ka trai Jisu ganda dan ka jing ki ha ka men sim ka jong ki ka trai ma ka tin jong me ka di bla prasad men sim da me ka trai Jisu bi ko pa bat ngat ngat ka trai ha ka di ka singi men prasad men sim ha ta ki men sim ki bla yap kin yo jing em kin yo jing pen em kin yo khia ka trai Jisu kin yo ka jing pelat kin yo ka jing men kin yo ka jing suk ka jong me kin doi i ka bor ka jong be ha ka jing em ka jong ki ka trai ki bla du jing kermen kin yo biang sa sisi ne ka jing kermen ka trai Jisu ngiap khmi tang na me ka trai ha ka di ka por bar ka di ka klep mat ka trai ngi da doai bingin pen kentang ka jing shikri baro ak sang ti blai ka jong me ka trai bingin da doai ka snam ka jong me atrai Jisu be ko pa kalau blatap ngi we pi baro bar baro ki ba khmi ka trai ling ba ki yeng ka jong ki ka trai Jisu mereka khui ka jing shikri ka trai baro ak sang ti blai jong me ngi IT ne baro bar ki pa ba ki jong trai baro ngi ong lang amen amen ngana ji sapti bajam sai sien chu trai ji hallelujah amen yero trai hallelujah Hallelujah. aish ki pa ba ki jong trai dah ka puat ngin let ban mani ban yero trai nga IT ka ka puat sa pressmanship team kani ka wake pressmanship team ka papai shapi barkate siliang ka pressmanship team bar ka papai shangi sa ka liang ngin sim bentalang ngin dei bengi le competition hari ngin mani lang ka ka por sim try jing amen yero try ngiwan pet film hang ni ka por ngiwan pet cinema bikini ki aktor aktris ki ak hang di stage yeah ngiwan hang ni ban yero you try jongi amen yero try bani ka klub mar nga IT no sa pressmanship team mani lami si jing ro jing mani kan Hallelujah. Amen. Kadang ada pada yang jumpa bis ko komen ba mentah kasih po yang ni jaka. Iroi terang. Aku ane ka po mentah saudong jong pi kitan ki para marjan aku apin ko beli iwe den iwe. Penong iroi terang. Dak der samur ki dak der ko bitnat pin ko beli pa marjan ka po mentah. Amen. Hallelujah. Payi itu empat yo pi ko beli bai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngiwan hang ni kum siparane kum nong wei ne. Ha? Sipara yam. Try sipara sileran. Sipara try si buri. Tangjing paham si buri dem dei na. Mam tadi. Tak kata urjun kena din dalam bud dalam he tengah lay sebun. Aku apa nang pita kata mentaka singi long kum sipara. Mau kau apa nang pi ka tin suplay ka ong kami ka babha ka bitanat ka nu haba nyeso langkum kum seno kumno namar hang tau beli ong unle ayu hang tau beli bersle ba hang tau beli kerku amen da kasur ke bajam piabun kat ni ngaku kasur bajam jong pi pelalui menta kasngi pertajam ai ke buram suara ka bong laisin u Jesus they try we are live Jesus they try ke buram try yang ka bong menta hallelujah. Kan ngut merserung ni jaka mentah bisku fu katan kajing pelalui je pi amen. Gua apa nang kita kada katan ke presence ke jong beli ni jaka barki bawan ni ke por ke bolong chan mentah piwan la kajong kajingket ngatip mentah ke siu tra kat pidang yero bat banang mani ke keteng ju trai pelalui je pi amen. Tengir wala man ngatu tra bong ngayu i kajing hap syaitan ni wala.
นี่kita rugi lelang dong dia. Ini dong lang. Ngai. Ngayo i kajing hap usai tan. Buram ya u play. Buram ya u cheese. Ngayo i kajing hap usai tan. Buram ya u play. Amen. Say it. Ngayo i kajing hap usai tan. Buram ya u play. Buram ya u cheese. Ngayo i kajing hap usai tan. Buram ya u play. Come on. Haba besyakaman nga isoitan ula. Haba besyakaman nga isoitan ula. Haba nga besyakmat nga isoitan ula. Haba nga besyakin soitan ula. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Say it ngay. Ngayo kajing hap usai tan. Pat baro. Ngayo kajing hap usai tan. Buram ya ublay. So come on. Haba besyakaman nga isai tan ulah. Besyakan dia nga isai tan ulah. Haba nga besyakaman sisa isai tan ulah. Ni besyakin ni pat baro ngera. Hallelujah, hallelujah. Hey, hallelujah. Oh, hallelujah. Parang ni hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngayon job ng Jesu. Ngayo kajing job ng Jesu. Buram niya ublay. Buram niya ng Jesu. Ngayo kajing job ng Jesu. Buram niya ublay. Say it mo rin pala yung ino. Ngayo kajing job ng Jesu. Buram niya ublay. Buram niya ng Jesu. Ngayo kajing job ng Jesu. Buram niya ublay. So come on. Bataro. Haba besyakaman nga i-Jesu ulat. Besyakan dia nga i-Jesu ulat. Haba nga besyakmat nga i-Jesu ulat. Haba nga besyak. Saudong ingin wa. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Pinong jabi, hallelujah, pinong. Pangirigison ngayo pangaru ngalajon buram nya uplay buram nya ucis ngayo pangaru ngalajon buram nya uplay say it lagi ngayo pangaru ngalajon buram nya uplay try nang ne buram nya ucis ngayo pangaru ngalajon buram nya uplay come on. Haba besyakaman nga ingarung ngalajok. Besyakan dia nga ingarung ngalajok. Haba nga besyakman nga ingarung ngalajok. Besyadin sisaki nongjok genong hallelujah. 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 Amen. Say it. Ngayo banga ngayo ialah dia. Pak Long don't try kinong job kirwa jam ngai. Kinong job kin bertahan ni kemudian bentang ngayo ngin simbentangin wa ngin peksa come on. Haba peksa kaman ngai ngaru ngalajak. Besyakan nga ingaru ngalajak. Haba nga peksa kaman ngai ngaru ngalajak. Saudongin pangin bek way alai. Hallelujah. 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 Say singin kitiangin right. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ngom mangang ngasngom. Soman raya ngasngom. Katan kecil pelado cuma terang ada jaka mentah. Amen. Soman raya tu soman raya ngasngom ngasngom terang pelado je piwi. Pisngom ya kata. Pisngom ya kata. Pi na mo soitan uhap ko mahap kalili. Trag senang Yesus kita kenya fuak yang utrai. Ukak sui hap trai keteng jome. Kikemen tak senang jong Yesus pokoknya nyalap ki soitan uhap. So Yesus orang hoi meh. Soitan uhap ko mahap kalili meh. Wat kemen nama kani, hendak tu kemen nama kerteng jome atau apa neng. Mentah kasih kerteng jong pi baru ki bapak yomat jong pada atau apa neng. Nama rupa manuhap ko mahap kalili. Tahu peman don hai tu, hang ni, peman don hai usong hai, hang ni, hai pan. Hak kejat jong ni, tak tahu. Walai peman ulang try klik je pi, hendak peman ulang kejat jong pi. Ini kerdam ni kepo mentah tu. Yes, kerdam sesian. We are live, ngin kerdam. Ngin kerdam. Nam yo song pi. Tin nam nang i rai. The pasadian bro. Sadian jong pi bro ma. Ta. Pacanga mentah. Pas kamon, celok kamon jong pi. Ta. Pai bat mat ni pai terendang, pai bat mat pat baru kau ima. Kamon kediang, tangta sedian pat, sedian saudang jong pi ta sedian sakediang jong pi, pai mentah, sakamon jong pi, pai mentah. Ngin yerwai lang, ngin ya sembentah, ngakuak ngin telat lut, kaca kakalat lut, pikuak wan syak cekmat, wan syak nok keluar mentah, ngenya nyom becisah, pak baro ngin ong lang tesien, ngayo i, kacing hapu soita. Burungnya uci ngayo i kancing hapu soita burungnya ublay saya baru ni lah ngayo i kancing hapu soita burungnya uci ngayo i kancing hapu soita burungnya kau lagi kecil haba besar teman soita nulah besar dia soita nulah lagi ketingin haleluya 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 hei ka jumpa Yesus ngayo i ka jumpa Yesus burungnya ublay burungnya Yesus ngayo i ka jumpa Yesus burungnya aku asal bayang jumpa Yesus ngayo i kacing jok burungnya ublay burungnya ucis ngayo i kacing jok ngin orang ngin pailang ngin mare haba besak kaman cisu ulah besak kabiang cisu abang ngai sagian pai sagian pat barongin orang haleluya 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 ya lagi telepon mentah ngayo i bangaru ngayo i bangaru saya sih genong jam kira jam lagi kum tay lagi saya sih genong jam ngayo i bangaru ngalanjam burungnya ublay burungnya uci ngayo i bangaru ngalanjam burungnya ngin pangin pe ngin wai haba pesak kam ngai ngaru ngalanjam pesak kam ngai ngaru haba ngapesak ngai ngaru haba pesak sih ngin gitu ngin wai oh Jesus
simba kemding sakut tang hapo Allah hadi belum komta terai yuk tengok dia mesti kita siap kami nak ni kayak pok meles tu belum komta terai nang ngilong mesti lagi way amen right up here bagi we pa pik yo mesti amen ni dai ban long ki min simba kemding min simba kemding min simba kemding oh ni dai ban ki min simba kemding thang hem du min ban ban no iapi lani ula lenda iapi namat kata tungin yas noksti say singin yarwai mentagasi dalailing nung ban krong pu dalailing namar si sangi sa kriyo play mo pa ho pinong dalailing you know super pass Hatu bis ngolek ran ban syak kun ni si sayang syak tangi syak malakas gina ha balangis taman yung takas giman nakadang ulong ublay magkikamba ulong ublay song ulong bapela dara sisa kata kadi kesungkan ke sisa dalam hingan pinong jam sa isin ulong ublay song kikamba terangi manilang kita hakali kesur ibin penasyabil ulong bapela ulong kikamba ulong ublay song kikamba oh ni day ban long ki men simba kindeng men simba kindeng men simba kindeng ni day ban long ki men simba kindeng
benda berlaku yang lagi Namar mensimbuk kudu dry udon hang hero Hang hem cheese Hang hem du mensim Oh Jesus Hang hem cheese Hang hem du mensim Ni benda ni wangi lo Hang hem cheese Hang hem du mensim Oh iman ni wangi Hang hem du mensim bako Hallelujah Ayo besle karena maman mo kwa ya kani ganyan bentan pi ukwa pi lejeseng tang de berkom tang bada yesni ubele dem dei na ai so le ba capek cuma palat bela lejeseng ukwa apa pi mo kwa pi sakri bhayu trai nama la pi sakri bhayu trai am bisa jok man siam ta bisa long ji shai bisa long nong ai man siam nong kem ding bagi pi pet em kin seduk man siam kam tam bom man kada pin ai la bom man trai pin ai la bom man Mai lah dem. Kadang kita keburam yang mentang sini. Baik kejat dah pi. Kejat dah. Ni kan teh beli phone nak hil bajrong kum nak. Ni senang ting phone juti lengkot kum ni ru. Tamai ngu trai pan nama ka sikiman trai man. Orang yang mana curang yang keburam curang ngapur. Haleluya. Ngirwai. Come on. Let's hear them give us hope to our mind. Siapa buat langkah balak nanti kejeruan, irwai lah dengan pom mentangin, nang. Kita lagi irwai jam, kita lagi kedua nanti kita bilang. Taburam you play, hangat pula ai, sasisian ya kami kasih batimai, dojing ai jong mi ngai yang keng mentah. Balingan susah jar haba kan ni milik wan don manu ban khang la menta waru sai tanu bayale prisha la sibor ki jing ne turti yale la la hi position na majing to ku yu try ko men sim jong na ba ba ro ka ba ha ya ken teng jong to ku yu try ko men sim jong naไปเลยด้วยเรื่อยๆจิงเลพอจงSasisian kami kasih batimai Dajing ai jong mi ngai yang keng minta Balingan susah jan apa kan ni milik Wandon manu ban khang la minta Wadu soi tanu bayale persya Kasih pun kijing ene jing yale Lalat hipa susah nama jing Koterku yutran Kumin sim jong na Bataro kabahan Ya gerteng jong Koterku yutran Kumin sim jong na Dali lewat nuklet ya Let's go Trong usi sa don jing en mentana pentima ya jing long bar la lot no ki chang kan na jing em jong a la pen la jing sha ya jing so si jong tan ni ka si ku try la tha ngan le men ka chai men na mar kam ni ka da o min sim jong a wa song hom ning ta ta pa dang la do roi tu sa do pen pen Orang yang kena lagi ketino lah.
banyo siyaro. Right here, yung moment ta. Aga mo na blue try, parang pi. Jesus, pa lang so make eyes sa me. Face ba boro. Boro face nga lang. Come on, face nga lang. Many hope banyo siyaro. Say it, right here. Dokter who you try. Ya kertenso, dokter who you try. Continue po benta na magsisaw, try sa hamni babago gino. Let's go! Dokter who you try. Kumensinto na paro ka mahanga. Ya kertenso, dokter who you try. Kumensinto na dali lewa no queria sinleva, sinleva so. Long kum long noru, oi kaman siam sini wanom songkol, amen. Oi kaman siam sini wanom thad, amen. Oi kaman siam sampi, wanom songklikti, haningan terkulu teralong bolong, amen. Saya siam bolong aku ambil osno. Kita lang tu try bolong, kita agak bolong tu try, saya siam lepas dangnya ruai lang. Yang orang menanggung ni. Kamu bolong you play, saya siam yang kan ni. đã chính ai ấy trong mình ai anh kinh mình ta và lý nhân chỉ sắp chắc hà bà cả nghĩa mê lềm hà âm thân manu ban thang lan mình ta và tu xoay ta tu bài hà lệ bất sa là si buồn kỳ chính ế nên cho chính ya lệ là lại hít phá si sa năm cái nó bị tô cực Applaudi un po' che viene guai e digli sul sacco sei pieni sul sacco you know what I just know ba trong u si sa don chính là phần mai chính lòng bà là lần nô kỳ gian khai na chính em trong là phần cái lá chính sa ya chính số si trong kan ni ka si utrai una ta nên mình sẽ mình nam kan ni ka ta u mình sim trong ai what some commenta tang la burwai tu sa tu berbrado berku utrai u mình sim trong ai ta ro ta ta ya tin u mình sim trong ai ta lấy lấy wan nông tle sai tiếng in nông tổ berku utrai u mình sim trong ai ta ro ta ta ya tin trong u nông berku utrai u mình sim trong ai in cái tiếng in sa in cái rang in o Bạn đang cho try bộ đồ này cái nông lăng. Come on, cái này cái bộ đồ cho try. Say xin bộ đồ này, say xin bộ đồ này. Many hope in your chiaro. Shami akapuro. Dokter ku you try. Sangat ibu bakal drum ni apa?
Lord. Jangan nggak bersama mu itu lah. Mulai bahajim jombi. Semua kendiat nus bun. Saya tadi itu ban angin kendiat itu lah. Inilah mana kendiat itu lah. Inilah. Tanah kita jumlah kau baru ke bahangi. Malah apa orang juga mah ketianam kedung mata. Tanangi. Lapang kan orang minum song. Amen. Long kumno kacingin berteng minum song. Nama lalu Jisu am. Kadus iam tak kadu beli halor kiki boro. Upendit jelah di nam tajungi am. Hadik fna lah di padang no. Alat angkat ni. Amen. Ulek dalam tajungi, uyap dalam tajungi. Masih sepak ni pelongkum ni. Itu yang ngi itu ibi. Itu yang ni. Kumno ngi pa itu ibi pan. Ni batu terai am. Kan ni mentah kendoh bening lay. Ode merah ni mung. Amen. Paru ni mung. Apa? Karena mut suam tu teh. Akla mut dah. Amen. Namat baru tengim dikisin, ibaham na bening kum angel. Mas orang tama, ini dia angel. Handi baru angel ayat ni baga pop. Handi ngi soto ila dia bagi nong pop tak kadang ikla bomot. Mentang isyak nang ni. Amen. Kaya curwa kam dia bercurai ka ite. Tanang ngi pemnana nado na po jangi. Baru ka bahangi ka asu terai. Tanang ngi tan dadang ngi la tat lu tang ngi tat iru nam tajun terai. Ngaju ong ni khtian nado terai am give up yang ite. Beleng ingin give up pat ila di nam tajun. Amen. Saya siang tu berok, tengah kuat macam dia nungguin raja mis nok tilang berok tu saya siang long lang. Tokerku you try, bad barok kabahanga. Tokerku you try. Wadum ngap jar, wadum songkop, wadum pejanui norun ray. Tokerku you try, bad barok kabahanga. Tokerku you try. Jalele wan nung kret say sing nong jam. Tokerku you try. Bad baro ka bahanga. Tokerku you try. Yen snok tilang say sing no. Tokerku you try. Komen sim jong na bad baro ka bahanga. Ya kerteng jong. Tokerku you try. Komen sim jong na. Ketui mentah. Way are life. Hey.
Samini Aka Hamzam yang agak burung hujan yang kini Ipat long hujan yang agak burung hujan Borong yang agak burung hujan Mini hopan hujan Samini Aka Baru pelayu je lagi, saya sing along. Pergi nong konsol kan itu, konsol kan itu, dia justru ini, konsol kan ini susah, susah diskum tu. Kadang kau mana pergi, susah nam syat ni, nam syat terai, tu kerkuyu terai, syat kum tu terai, Jesus syat kum tu terai. Usah nam hadin bawi bagi sendal, jumpa tak kira lebih gospel kejap mensiam, mentaruh Jesus syat nam tak jompi, nam bilang nong jom mensiam man. Kadang ayu terai dengan pom mentah. Orang yang standar ni pastor jom standar ni mah. Henry habis alam tanu terayam. Ni I lut banyak. Tahu tentang keadaan Singapura satu tentang boy saya sudah. Henry pak ayu terang kita nak presence jom play itu. Amen. Tak ada. Lara nam tahu seperti itu. Kibri I lut. Kalau tambah jom terayam. Amen. Saya sini angkat pun tuan angkat pom mentah haleluya. Ni nyaman ni tuan ni kesakam mentah. Kanungan iwan hari ini jaka ada kejingat kejongi. Kanungan iwan hari ini jaka ada kejingat kejongi bengin yo kia, bengin yo ay kejing pelat, bengin yo ay kejing siuspa. Amen. Amen. Nyawan hari ini ada kejingat. Nyamir nak ini jaka ada kejingat. Amen. Nya kena kita inang try nget hame naman me melong ublay jongki kamba. Nget ha u ula ban penkela. Lada ulak pin yu ubayap, lada upin pet yu ubamat la sak eipat dangsa nam ta jongi. Lada ulak pin ya pi hakini kapor, ulak siu spa pi ulak pelat ya pi ulak pin kia ya pi sak eipat dangsa, sak eipat dangsa. Amen. Milong ublay jongki kamba. Mencuadu mentah Mantep sapang ki jingle jonge Kilong ki bapela Ngasa kia jingle jonge Ngayo iki kamba Kuno malong bat mentah ngalong Kata ka bapela Milong ublay Milong ublay Bongki mencuadu mentah Bantip syapang ki jingle jongi Kilong kebabela Ngasaki ya jingle jongi Ngayo iki kamba Kuno ngalong bat mentah ngalong Kata Inaw sa isi ngalong ublay Bamju kelah Milong ublay bamju kelak mencuadu mentah Bantip syapang ki jingle jongi Kilong
Jingat ni kena tinggal. Trying it, kami belong, hublay jongki gambar. Trying it, kami bela panten kelak. Dajing it, ngawan sa janjong mi ban mani, ban sya kriyami. You know, trying it, kami belong hublay. Trying it, kami belong, hublay jongki gambar. Trying it, kami bela panten kelak. Dajing it, ngawan sa janjong mi ban mani, ban sya kriyami. Hom don ay gabang laban mi hatray. Ladayo bayang mi pelim sa kaibad dangsa. Mi ong day tang chingin lam na artahin. On aya kita. Hom don ay gabang laban mi hatray. Ladayo bayang mi pelim sa kaibad dangsa. Mi ong day tang chingin lam na artahin. On aya kita. Trying it, kami. Trying it, kami. Ikitin yung trying it, kami. Trying it, kami. Trying it, kami. Yung trying it, kami. Trying it, kami. Belong, ublay, jongki, kamba. Trying it, kami. Bela, panpen, bela. Rajing it, ngawan sa janjong mi ban mani, ban sya kriyami. Hom don ay gabang laban mi hatray. Ladayo bayang mi pelim sa kaibad dangsa. Mi ong day tang chingin lam na artahin. On aya kita. Hom don ay gabang laban mi hatray. Hom don ay gabang laban mi hatray. Ladayo bayang mi pelim sa kaibad dangsa. Mi ong day tang chingin lam na artahin. On aya kita. Trying it, kami. Trying it, kami. Ingin kami. Trying it, kami. Isunyan, watching isunyan, kami. Trying it, kami. Nilang hublay babang. Sisya milik ang ba naman iit palang. Iyangan, lalo chicken man. Lalo chicken man. Lali ruban yan. Kami bentang, pangapin benang. Yung binuglay babang. Binuglay babang. Sisya milik ang ba naman iit palang. Iyangan, kinikinig ako lalo chicken man. Lalo chicken man. Lali ruban yan. Kami mentang ilang pangapin Benang. Trying it, kami belong, hublay, jongki, kamba. Trying it, kami bela, panpen,
trai ngangen hami isu ngan hami trai ngangen hami ngan pengen hami trai ngangen hami oh trai ngangen hami trai ngangen hami isu ngan isu ngan isu ngan trai ngangen hami isu ngan uang lepas ai ke ulang kalau ai bananen ngan hati uji suong dan orang layak ya kemun hilayok ya kemun kalau orang layak siswa ya siswa uang lalat ni kita hip hop kita lalat ni kita hip hop kita kita nak mensungai mendiang kita baru ingin berikan kita try ingat kami pemimpin belum play jom kita ba kita ingin siapa ulang play jom kita ba try ingat kami try ingat kami try ingat kami uji sungai kami yang pertanyaan om donai kabam laban mi atrai ladai bayang mi benim saka e badang sa mi ong ei tang ching e lam da atati on aya kita yan ang sa isi om donai ay kabam laban mi om donai ay kabam laban mi atrai ladai bayang mi benim saka e badang sa mi ong ei tang ching e lam da atati on aya kita try ngangen hami ngin pertah akan aku pangino try ngangen hami nakajingat ni ong ikanya try ngangen hami try ngangen Mas kau ni kapo mentah kembang nama ni utra ni bang kejuruai. Mas kau kat pidang ruai utra lek kembang ke jim jompi. Mar utra wi ke jinget jompi. Mar bagi ruai kejuruai mas kau dan ke jim selek ke jom ke ter kabur ke jom. Mengai utra jom lek kembang. Saya sini ni ruai kejuruai. Ni mani utra. Om Doni e kabam labat utrai. Om Doni e kabam labat u. Om Doni e kabam labat u Jisu ba pipi syakri. Ladai u bayap pin em. Sak e pat dang sa nam ta jong pi. Hagni kapor piat ling ba kibon kijing le kijing pang. Bapia ling ba Henry pada kadang kau ke jingkeli api hakni kesengi kata kari hatu pingat bapenya okya hatu pingat bola pen kelai kata ke jingam ke jongpi ya ke situation ke jongpi ula pen kela hatu pingat ya kata nama dah pingat uang sak ipat dangsa ada pisungat Friend kam stang mencungat ke jingker kukawan, stang mencungat ki jingpang nak ke jing ke jongpi, ki kiar no epi. Om donai ay kabam laban
jingat in knecht die kene kapor ngina done ai kabang ngin ong ya kene dak jingat lada yo bayang sake epat daksa mi ong tra mi ong dei tang jingat kanda hartati on aya kita ngin ai ban ya kene ngino done ai kabang laban mi hatran lada yo bayang mi pengen sake epat daksa mi ong dei tang jingat kanda hartati on aya kita sa isinong doni ay kabang laban mi doni ay kabang laban mi hatran laday bayang mi pengen saka ay padangsa mi ong day tang jingat kanda hartati on aya kita Sa isinong marunong ng siyamong doni Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hai jam tiga po sutra Yesus haleluya. Kita sebalik om tu ya pida kecingin om dah kecing yui. Aku apa nak pergi apa perskop hayu boleh dah kecingin. Makam kecingin yang melapor perskop hayu. Maka kecingin jom pi mentah kasih utra lapan kia pi. Kecingin jom pi mentah kasih utra lapan em pi. Ngatep babon apa yang jom pi piwan ni cakap. La kajong kecing angnu la kajong kecing kuat lek si pitan yang ladi yang kesem borok kowe. Ngas ngutra hagajing mani kajong pi utra lek kamba. Fini menta kasngi kasi penggala baka jipet mai bon utrai haka jingem kajong pi baraka ye kasam kajong pi kaburam yu try ngana ngapo haleluya say sing ngana kajong tiba jam kublis bon ya pi blok lo wan skwan kapo menta wan simenta mani pila belenya sa kajong pi kublis bon say sing ngana kajong kapo so try lam ya baro ane kapo haleluya ngai tiben kapo bar haino ngelam jong sikri. Hero itu kai bro. Amen. Hallelujah. Angat baru fi amat kan ye kata ka jingta ka jong blay habangi don ka presence ka jong try. Nyangu you blay but nganget pi baru ki badan hayeng ru ba pilai simben talang ka jingero ka jing mane. You try jingi Jesus Christ. Bani hok banyo ka jingero compare lingba kano ba pi mane andre nganget ka download ka bakum no ba pi ai so try kan. Hakani ka por ba pi yero in mane you try jingi Jesus Christ. Baganget kita kejingkinya ba PPI so kalong kan ka bedang hon khmat jong blai angai kupa jingi bah benang hakani ka por usyam so bha bana bedang urkhie boru pu samrkhie wang pet kita ki khun ki jonga ki mane ki ro yanga amen ro itwai ngosi bapli ini iwe pat itai Lucifer ma bengi juang Lucifer ilusi baper mau bapli layang sekendang cish balai kan mangala keni no balai ngala le no ya kani kawi kapop bangadei mga banai ka buram ka jiro mani sutra handrai sim lala su banai handrai menta bat ngi yo kani ka kabuk siar ka bakraw tam bangi yo ban mani ban ro itau blei nong thau jing amen ro joy in pen kraw kani ka por sei sien ya ka kerteng jong trai jing Jesus Christ gna jing thapti ka bejam tam so trai jing kani ka por bat pi baro ki bapet hieng akar pat pin thap lang haka yeng ka jong piang nget kam de ka jing ibet pi thap hang toro namar habwan perjong pi thap hi kam to Barang kau por gini ya nak sakmat, bani beteng kini kejing sekri kejongi, bani let kan balum kejing ahingu kejongi hakani kapor. Ya kaban bet, kedai kei bangi i bet, naru kaktian jong blay, naru kabasdang, ublay ula bet ya kini kaperthai kan, bangi ngin yo ban syong ban sa hakani kaperthai, bangi yo kan ban trei kikam kijam jengi lani bangi yo ban kumde bangi ngilong. Kimrat ki jing thau baro namar blay u bet habau krani kaktian ke jong baki ke baro ke lalong ke de ke jing bet ki jong kaktian ke jong blay bat dei namar babun ki brio ki la bet de namar kata hakani ka por ngi yo ban lum kum ne dan bala bet ha ki jing duai dan ba bet ling ba ki jing ai dan ba bet ki jing bet ke long ba ha ka ba pher han re ha kata ke jing bet ke jong ki ngi yo mar ke jing kerku ha ke jing jongi bat hakani ka por ngi ru iwe pi we hakani ka klap mat ngi yo ken ban bet knang ba kita ki we pat ken yo alang ban mat ke jing kerku ya kai we nging ladap yo ban mat bat hakani ka por ngakarpat ikong whistle ma ben wan sakmat ben duai en kerku ben pen kentang hakani ka por yung disembah bingin bet ngakarpat kini ki asya so bha ba pin long bala pen kre eledi be pin wan sini sakmat bat ngi baro hakani ka por dak ta ka mensim jong ka jing songo klam dala sa pen bor hangno ro amdei be pin chu ai tang namar ba laong badi ban ai lani ka rukom badi ban ai hande ka por ngin bet ke nya ka download ke jing hakani ka por wat ong ba utraun kta yang ba un ong nga bangan bet kat no lara sisa oble ong ailot pin ailot baro try ya mengatip ka download jing ki download brio kolong ka bersyukur lara utrai wang ni ka porong ailot baro de perkat arsian kata ka di kasturun setan ngino kam de no blai handre hakani ka por ini pet ke download jong ladi ina ingu yu blai ke butra lep ker khu ngi brakam ka di ka por ngin ong try ngan bet knang me ki wero kini ban mat ke jing ker khu kumbangang lai mat ban ni ka por ngai ti hai kong wisel ma tôi lại ban đòi quốc pa cho nghi bà beneng nghi wana khmat cho mẹ có try lưng bảo khun cho mẹ Jesus Christ nghi ai ngu ya mẹ có Jesus mẹ là ai no ya là cái chính em bắt nó lor cái chính em cả bà mẹ là ai có try mẹ kêu khuru cái chính em cái trong nghi có pa
Me pendap kerahai ya kecing don kam ke jongi ko trai. Me don ringkat ko pasi sya trai nadu kasmi bas dang ya kene kecing syakria belai jonga. Mem sim lai no ko trai do min se makho cha me melaya lama belai. Trai ki ai baro ki bai don ha ki ti ki jongi ko trai. Kedai kecing ker khu ka ba me ai te trai. Ban na kata kecing ker khu ka ba me ai. Try ni wan ban rapat syame kan try Jisu bakodor. Try Jisu hakne ka por kan kopa. Keren try do men se mako jong apa jagi wei pe wei ko try. Na roi barit taman masantam kopa. Ka bagan nu ngin ai ablay. No kadonut ngin ai. Try me syang persya jong kejenggan sauban kemi ya kita kibayonos baya belai. Kum kata kentai kepala no Adam li ko kerat kepala no Lot ya laga jong kejengem. Try Jisu baye ngadwai ko try Jisu bakodor. Hoi pa baye chonga ngira ker kuno ya ke wei pa ke wei ke ti baro ke kun ke jame ko try ban ya bet ko pa bayen syaga pla jingai ngo ko try Jisu ben namar kan ni ko long tang ke wei ka thong kalong ban chap ya ke babon ki men sim ke bakodor syaga hima ka jome try ki bampat tep ya me kum no ken khat kerpan lara yau ta ubam kempat sim langen kum no ken nget yau ta ko ba klem yos ngau bat kum no ken yos ngau klem mo ba ya lam ba blai bat kum no on ya lap klem ki nong pa ko try ai ngo ya me ko try me pelong yang iki dong pa ya ke gospel me ong ta ba bet on don bental lem ha ka jing on try Jisu ngiap kemi ya kata boleh baling bajong kade ka jingai ka bangin bet ka pla jingai yo kalong ban job ya ke wei ke men sem ke ba kodor sya ka hima ka jome na ba me yo I ko try ya ka jing tar khang ka ba ken jaman sem ablai dan kam ban ker seu leng ba ka jingai ablai na ba kita ke balai ban ya lap ko try Jisu ben ban ker shan leng ba kine ke jingai to da ker khu ko pa ya ka kam ke ti ke jing trai ke khon ke jame ko try Jisu ben ha baro ke ben tablai ki ba don ha ke business met man lam ya ke customer ke ba biang ko try ki ba don ha ke kam syakri sarkar ko try me da ken teu ka jing syam so ba ka jome ka long na ki breu ban na me ablai try ke khna ke barang don ha ke jing pole me da ken teu ya ka pole ka puthi ka jong ki ko try ken long ke ba wan chakmat om ke ba sa cha de na play baro ka jingger ku ka wan na me try ngi da pen ken tang no yo ne samai ko pa da ka ten ka jome ko try ba da ka kerteng ka jome try Jisu be ye bagi ta ki balet ko try ki la ban yalap ko pa bagi nang yo pat ken ko try Jisu be ye ya ka ban pen long pat ken ko pa sa si sin ya ka jing yalap ko spell kum ne ken try ban job ye ki babon ki men sem ki tar khang try Jisu be ye da ka ten ka jome ban yalap ablai ngadwai ko try ya ka jing na ring kat ka jome hado kat ken ka khala try oh ya dwai ko pa be ye si kan len na ka ban ta ka ten ka jome ka ban shas ngo me yo iyo palang o basliang ko try ya ka ten ka jome kum ta kan ko pa ina boti ya ki ti ka jome ba o men se ma ko jome on shemti try Jisu be ye ina pen kan tang ya ka jing ai ha ka gartang ka jo Jisu ban Nazaren ni dem ni ai ngoru amen. Kabarulum ki jaingo hande kapor kwa bancem kene ka kaburu hande ka khlemat ba hadien ya ka ba ngila deblum ki jaingo ngiyo kan ban shashkor ne ktien ki jong blai nganget nyi pe baro ngila long ki blapan kre kan ya ba ka dono jingi we we ya ka ban ya shashkor ka ktien ki jong blai ba hadien bla deblum jaingo ngiyo kan ban shashkor tien jong blai ba nga IT patno hai pastor pi maulong lambat I kongros I ban yo ban pen kala pat sya ka ktien hindi
ya ingo yo blay bengi yo akini ki arngot ki syakri ki jong blay ki bade shikurem ba arngot ki yang lang ya ka ban syakri yo blay bat kalong sisa ka ba internet bat kalong ke ken ka ba pen kemer ni kemen sim jeng ki babuan haban khmi ban pej haba shikurem ki yang lang ya ka ban syakri yo try bat hadien jong bla dolum jaingo nga IT bina obet pachai pastor pi maulong ba hakni ka por nga IT no shwa ki prison worship team bagen sim ya kani ka por Minirwan ka po de jirwai bong above all crucified. Kanong banang jirwai crucified. Nang to. Banang gen rajam nomor ba. Ni dan ki lyrics mo kandia kan so impa jala wa. Minya persang lang minong. Above all power, above all kings, above all names and all created things, above all love and all ages of the above all kingdoms, above all above all and all. Ako agi pa lang do try and run ka po menta. Above all in all the ways of man, you were there before the world began. Crucifying and all that. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took and thought of me above. Say, sing it once, I'm gonna crucify. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Say, sing, ini yang kau mentang yang crucify. Oh, crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Roy try. जय मसीह की Isukman hagani no paisi bangila bani don biang hagani jaka ken. और हमें बहुत ही खुशी है कि इस समय पर हम और एक बार आपके बीच सेवा कर सकते Ngiyo हैं bani alum lang ban pen kraw ye kerteng ge jong try ken. और एक बार हम इकट्ठा हो सकते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए Ini kuble para marjan jongi banong ye roy try bangila ban shong ken hagani por ge menta. और एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहेंगे जय मसीह की Ina ji tap ti nam dane ge praise worship team gen. और हम अभिनंदन करते हैं प्रेज एंड वर्शिप टीम के लिए Amen. आमेन Ni sro shisha badan apoka festival. Amen. और हमें सच में लगता है कि हम एक फेस्टिवल पर है But ngam tip kanong na pi ge de ge sin ge manung kong pi wan jeseng hagani ge jaka. और मुझे पता नहीं कितने लोग आपके बीच शायद ये पहला दिन है आप यहाँ Ne kum हमारे gini ge साथ jeseng आए pi point nung kong du.
या फिर ऐसा हो सकता है ऐसे सेवकाई के बीच आप पहली बार हैं Piong kiele ayu kini. और आप पूछे कि ये क्या कर रहे हैं. Sipang kia shat, sipang kia mani kia compare kene. थोड़े वो नाचते हैं, कभी वो गाते हैं, बहुत ही अलग है. But pisco bang sutu ngam sutu shuk ngalai chika jeseng ne ngawan chika concert ne. और शायद आप ये पूछे कि मुझे पता नहीं मैं सेवा पर आया हूँ या किसी कॉन्सर्ट पर. Rekan mau ngi wan yang pen crowd yo try. लेकिन आप ये याद रखें कि हम आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए. Amen. Amen. Iroi try. Jemisi ki. Sngau kham jangai kindia de kata nga sngau kham mo kham padyo budut ka kata ka jing connection bat phi badan hang ne. और मुझे ये लग रहा है कि हम बहुत ही दूर हैं एक दूसरे से. Hanrai ba phi badan haye ngalong kham ajan bat phi. लेकिन आप जो अपने घरों पर है आपके साथ हम बहुत ही नजदीक है. Bat nga priang sobha ye phi ro. और हम आपको भी आपका अभिनंदन Ban करना nge चाहते हैं. hakan nga no phai singi try don ban krening I way pi way. और हमें विश्वास है कि आज की शाम परमेश्वर हमसे बात करेगा. Ngam te phi wan hakan nga jeka la ne phi pet da ka jing kit ka jing khia ayu phi don hakan jing im jong phi. और हमें ये पता नहीं है कि आपके जीवन पर कौन सी ये बोझ या दबाव है और किस कारण से आप इस समय पर सेवा करें. Haring hakan nga janwin nga wan ken ban ay phi nga nga tin ka jong try ka bang ay ka phang. लेकिन इस समय पर हम लेके आए हैं परमेश्वर के वचन को Ka baong ka jing im bala shaknyat. जिसे हम कह सकते हैं वो जीवन जिसे निचोड़ा गया है. Ngam te hakanungot hakan nga jeka la ne phi badon badang ye pet hakan nga port phi sngo bala ka jong ka jing im kalong ka jing im ka bala shaknyat. और मुझे ये पता नहीं कि आपके बीच जो यहाँ बैठे हैं या आप जो हमें देख रहे हैं कितने के जीवन को नचाड़ा गया है. Ngisngo ba ka jing im ka jongi ngisngo ba kumangi shaknyat bat ka so bala sailot ka bor na ka jing im ka jongi. और शायद हमें ये लगे कि हमारे जीवन से इतना निचोड़ा गया है पूरा बल हमसे निकल गया है. Bat ngisngo bang ngimdon ay shu ka babha hapo ka jongi. और हमें ये लगता है कि हमारे भीतर कोई भी अच्छी चीज नहीं रही. Hare ka don ka kubor ka babha na ka banta ka jong phi hakan nga janmit. लेकिन इस शाम के समय पर आपके लिए एक शुभ समाचार है. Namaru Jisu dang don ay ban say na po ka jong phi. क्योंकि प्रभु यीशु आप में से कुछ अच्छा निकालेगा. Kan mau ke ki ba shaknyat ka de ban say na ki ke ka babha. और आप ये याद रखें कि जिसमें से निचोड़ा जाता है उसमें से अच्छा कुछ निकलता है. Lara na kita ki so don kam man say ya ki so haban knyat ya dai so. कि चाहे अगर दाख में से रस निकालना हो उसे निचोड़ना जरूरी Nama है. lara kam cham la knyat na kata ka so kala ban pot no handai lara wanra no eka sha ka so kalong ka babha lara bu. क्योंकि अगर सेब को ऐसा ही रखा जाए वो खराब हो सकते हैं लेकिन उसमें से निचोड़ कर रस निकाला जाए वो अच्छा हो सकता है. Bat kata ka so phila ban bu da kisnem. और वो रस आप सालों तक रख सकते हैं. Bala ju ong ro ya ka so wan. और उसे हम कहते भी हैं दाख रस. Hala phi bo be yu tau so utter khong lo ban don ne Yesu. कि अगर इस सेब को रखा जाए उसे निचोड़ा जाए उसे सूखा रखें Bala da phi shu bo utter khong ka su utter khong ba ka shu pot no. कि वो वही सूख जाता है और सड़ जाता है. Hala lara phi say no yu tau so na ye kata ka na tau so kata ka ka ne da kisnem. लेकिन अगर आप सेब में से रस को निकाल के निचोड़ कर निकाले वो सालों तक आप रख सकते हो. Kam dam ka jat ban riu ka jongi barapor sha nang kandong adang ile ngiyo I ye kene. खास करके हमारे यहाँ नगर पर ये दिखाई देता है. Ba ba ile sikin thai nang kandong ngi ju I ba kum no na po so phe gen ye tai so phe ki ju say ya ta ka gen. हम देखते हैं कि कैसे गांव पर ये किया जाता है कि वो सेब में से रस को निचोड़ देते हैं और रखते हैं. Bai tai so phe ka long ka jing rap ha ba ka don ka no ka jing sitom ha po ka po gen. और ऐसे कई सेब होते हैं यहाँ पर जहाँ की उसका रस अगर आप पिए आपके लिए वो आरामदायक भी हो सकता है. Handrai teng tek ban ha ka jing jungi la dangi sak knyot than. लेकिन कभी कभी हमारे जीवन पर अगर हमें ज्यादा ही निचोड़ा जाए Ngi so ba ka jing jungi ka la shulong le no ai. हमें लगता है कि हमारा जीवन कोई भी Bangin फायदा so नहीं so होता bangin उस poi पर. sha no sha no ro. और हमें लगता है कि हम कहीं भी नहीं पहुंच रहे. Ban ngi so bangin kut no ngi so bangin la thaj ba lei tang yang ba ka sak knyot. और शायद हम ये पूछे कि क्यों सिर्फ मुझे ही निचोड़ा जाता Ba है. lei ha ka jing chonga hi kum ne ngalong. क्यों मेरा ही साथ ऐसा होता है. La ba phi don ha yeng bon si para ha phi da pet tang ya phi hi pun bun kam. और शायद अगर आप देखें घरों पर आपके कई भाई बहन हैं लेकिन सिर्फ आप ही को काम चढ़ाया Ha जाता ka है no ka banta de ya phi ba ji ma bi hakmat do. कि जीवन के हर एक भाग पर आप ही को आगे लेके जाते Phi हैं. tak te phi ang ba lei tang manga. कभी कभी आप पूछे कि क्यों Ba lei सिर्फ tang नहीं- yang ki khinot kat ne. क्यों सिर्फ मुझे ही निचोड़ा जाता Dara है. ki don ki badang yo thiap ki
la be dei mei pa jo phi kyang mat thia ma ki han phi khe shet jing shet और कभी कभी ऐसा हो कि कोई कहे कि माँ या पिता सो रहे हैं, ठीक है उन्हें सोने दो, तुम जाकर काम करो। phi sngo ba dei tang jing em jong a आपको लगे कि सिर्फ ये मेरा ही जीवन phi ऐसा sngo है, ha ka shong kha ka shong man ka jong phi और कभी ये लगे कि तुम आपके शादीशुदा जीवन पर phi sngo ba ka jing em ka jong phi ka shulong ka ba shu sha khnyot ba ha ki jing e ba da ki jing jing jar आपके घर परिवारों पर भी आपको लगता है कि आपको ये कठिनाई से निचोड़ा गया है, but teng ki don ha ki jing em ka jong i और कभी कभी हमारे जीवन पर होता है, ba ngi sha khnyot kham da sha le ye ro em kam dei na ma ka dau jong i और कभी कभी हमें निचोड़ा जाता है बिना कारण के। la na phi plate na ka kitab na pa ka kitab Genesis ka nong ba khan rio अगर हम पढ़े उत्पत्ति की किताब से 16 अध्याय, Pindio i hang ne se pangani ka breu ka ba kerteng ka Hagar यहाँ पर हगार के बारे में लिखा गया, kane kane ka nong Egypt और ये मिस्र देश से kane आई, ka walong mrao ya ka Sarah और ये सराय की दासी बनी, but ha kane ka por ka Bible ka ong ba ka Sarah ka kham se mala ban ap ya ka por ka jong blai और यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि सराय अपने समय परमेश्वर के समय के लिए ठहर नहीं सकी। u blai ula kulario Abraham ba unai kon परमेश्वर ने इब्राहिम से ये वाचा बांधी कि वो उसे संतान देगा, harre maki bro arngor kim don ya ka por ya ka ban ap लेकिन ये दो व्यक्ति समय के लिए ठहर नहीं सके, but ha ka to ka por ka julong ga rukam la da ka ta ka tanga kam la ban ai kon और उस समय पर ऐसा होता है कि अगर पत्नी संतान ना दे पाए, te la haban kata ka shakri ne ka ta ka mrao jong ka ta ka tanga ऐसा हो सकता है कि उस पत्नी की दासी जो हो, lamba kata ka mrao kata ka kunrat kala ban yo kon कि उस दासी के द्वारा वो पत्नी उसे संतान दे सकती है, but laju ong yo ulok ban le ban thia no ban kata ka mrao ban lamba kata ka mrao tai kon bala kha dei tai mrao on dei no jong kata ka kunrat और उस पति को भेजा जाता है उस दासी के पास ताकि वो संतान प्राप्त करे, but ha kane ka por ba manta और इस समय पर kam judon gum kita ऐसे वाक्य नहीं ha होते, kine ki juk ki ba manta kim don ऐसे युग पर ये वाक्य नहीं hare होते। ken mau ha kane ka juk pat ka don ba phila ban simwa ya ka plakon लेकिन आप ये याद रखें कि आज के दिनों पर हम दूसरों के कोख को भी ले सकते bagi हैं, kot seragate ya kata bal hey ba mono kata ka tengah ko ngam ko aban armet yo ka pensniu ya ka dur jongai ka mat jonga ngakwa ba dei sumbai jong me handai lang ba ka po jeng kiwei pat और ऐसे इन दिनों पर ऐसे पत्नियां होते हैं जो कहते हैं कि मैं संतान पैदा नहीं करना चाहती, मैं अपने शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहती, तो वो क्या करते हैं, वो सरोगेसी करने जाते हैं, but kata ka ka por menta hey ka por jong Abraham ka yat kumta और ये ठीक ही ऐसे समय है जैसे कि इब्राहिम के समय पर हुआ, hare ka por jong Abraham ka ya pher bat menta लेकिन इब्राहिम के समय और ये इस समय थोड़ा फर्क है, hare ka jingmot hi ka jo ban simwa ya ka plakon लेकिन हाँ इसका अर्थ एक ही है। but handrei pinapait hang ne ba kane ka Hagar और यहाँ हम देखते हैं हगार को, kane ka mrao ये दासी kam don ei halade जिसके पास कुछ भी नहीं था, la itu ya ka tang de ka kerteng hare halor jong ka kerteng la ay ya ka jat ba ka de ka mrao और उसका सिर्फ नाम ही पता था, लेकिन उसको बताया गया कि वो एक दासी है, but kane ka mrao nganong pi kai ba ong ka kenrat ka haban su kongo ba और इस दासी को ये उचित था कि जो कुछ उसकी महारानी कहे वो सब कुछ करे। la ong yo Abraham ka Sarah ka ong yo Abraham kelet to ye kelet medon ka tinga te but ka Hagar but Abraham rupan kongo और यहाँ पर इब्राहिम को जब सराय ने भेजा अपनी दासी के पास, इब्राहिम भी गया but upan kongo ela ka jong ka tanga और उसने माना जो कुछ सराय ने उसे कहा। pide bon sen baro ki kan te ki kwa ban yo ayu tanga ko bolong Abraham आपको पता है कि कई ऐसे पत्नियां होते हैं जो चाहते हैं कि इब्राहिम की तरह उनके पति भी उनका कहना माने, bau ta ulok ulong ba kongo ba ya kai ba ka lokong कि जो कुछ उसकी पत्नी उनसे कहे वो माने। bon sen shaiwan ki ba phat dwai ki ong pastor dwai lep se ba ulok jonga un kongo yenga और ऐसे कई महिला है जो कहते हैं पास्टर आप प्रार्थना करें ताकि मेरा पति मेरा कहना माने, baruan bat phat dwai ba ulok un kongo ताकि वो प्रार्थना कर सके उनके पति के लिए। bau but ngamtep hagane ka jaka kan nongol pi badang ya pet badon hane ka jaka pi kwa ba ulok jong pi un kongo e pi और मुझे पता नहीं हमारे बीच कितने लोग हैं या आप जो हमें देख रहे हैं चाहते हैं कि आपके पति आपका कहना माने, kanong na pi kwa ba ulok jong pi un kongo e pi so bha ra ki कितने han dwai ऐसे kerpang महिला है जो चाहते हैं कि उनके पति उनका कहना माने। ki dani ki bara
ऐसे हैं जो आपने हाथ उठाए हैं, Hari kenma waktin ke jong belai gong. लेकिन आप याद रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है Ko ke tengah pen ko ngo hala jong utengah. कि आप पत्नियां अपने पति का कहना माने। Kalam ong ko utengah ko ngo hala ke jong ke tengah. वचन ये नहीं कहता कि हे पति अपना पत्नी का कहना Hari माने, utengah udon ka man sutu ban i jala ke jong ke tengah ko mo i jala de. लेकिन ये कहा गया है कि पति अपने पत्नी से प्रेम रखे। Bat kaktin ke jong terai ke ong hane. और वचन कहती है Ba kene ke Hagar. कि ये हगा Kaktin ke jong terai ke ong ba. Habakaladon ke jinge de baru Abraham. जब उसका संबंध रहा इब्राहिम से, Kaktin ke jong terai ke ong. परमेश्वर का वचन कहता है Kindiat kesawatan vi. Okey. Abang ipet na nagaktian ka jauh terai. और अगर हम वचन से पढ़े, Bang iyo i. हम देखते हैं Kahagar kasipan kong o yakai ka ba kai ba kanrat ka ong. कि जो कुछ उसके मालिक ने कहा हगार ने माना, Bat u Abraham u kong o yakai ba katengah ka ong. और अब्राम ने भी माना जो कुछ उसकी पत्नी ने कहा। Ba pinapet yang ne ke Sarah kalalong kanrat. और यहाँ अगर हम देखें सराय एक मालिक की तरह बनी, Ba ka Bible ke batai yang ne. और बाइबल यहाँ बताती है Lang ba ka ne. कि इसके द्वारा Kai ba ka Sarah ka jit. सराय ने क्या चुना? Ba ka jit ba kan yo yau tau kon lang ba ka marau. उसने चुना कि उसका संतान हो एक दासी के द्वारा। Ka klem sem la suto yakai ba ka jit. उसने ये नहीं समझा क्या उसने चुना। Hari kala jit ka perkhat ka babhata me ban ai kon ya la jong utengah. और शायद उसको लगा कि मैंने अच्छा फैसला किया अपने पति को संतान Bat देने kan के लिए, yoro ban tum kon. और उसे लगा कि मैं बच्चा कोख में रखूं। Namar kala that ya kata ka jingem ka snow ka jingem ka bal susha kniot bet namar kalong ka balinki. क्योंकि उसे लगा कि क्योंकि वो निसंतान थी, इसलिए उसे लगा कि उसके जीवन को निचोड़ा Bat ka गया है। snow bet ka balay u bolinki ya ka. और उसे लगा कि परमेश्वर ने उसे निसंतान क्यों बनाया। Oh ka don badu blay. हाँ, वो परमेश्वर के साथ थी। Ka ya namar bo blay u khot yo tengah jong ka. वो भी चली क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने Badu बुलाया, blay u kular banai kon. और परमेश्वर ने ये भी वाचा की कि उसे संतान होगी। Henry. लेकिन Ka tin ka jong blay kong. वचन कहती है Bagi klem yo kon pat. कि उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। Kong dangam yo kon. क्योंकि उसे संतान नहीं हुई, Kong anele hino manga. उसने कहा कि मैं खुद से Ngan rai बनाऊंगी, hino manga kum no ban yo kon. मैं खुद फैसला करूंगी कि कैसे संतान मिले। Barkane ka ik bakakala rai. और जो कुछ उसने फैसला किया, Hey bakala pendon kam ya ka marau ka jongka kum joro yo tengah jongka. जहां उसने इस्तेमाल किया अपने पति का और अपने दासी Tak का। tak ha ka jingim jonga ba jong piru kalong kum jo. कभी कभी ऐसा होता है हमारे और आपके जीवन पर Ngim la भी, ban apsho hau trai. हम परमेश्वर के समय को Namar ya ka ta ka jing नहीं sak चाहते, knyot ha ka ta ka jingim ka jongi. क्योंकि हमारे जीवन को निचोड़ा गया है। Ban ngiyong ngim la ban apsho am he trai. और हम कहते हैं कि प्रभु हमें रुक नहीं सकता, Gile kum no. तो हम क्या करें? Ngisdang ban rai no dala dehi. और हम खुद ही से फैसला लेते हैं। Bakaktin ka jo trai kong kani ka rai bakakala shim. और वचन कहती है कि जो उसने निश्चय किया, Ka sarai ya ka rai bakakala shim. उसने फैसला जो किया, Kaktin jo trai kong. वचन कहती है Ba. कि Namar jong kata ka rai ka Hagar kala iben ya ka Sarah. उसके फैसले के कारण हगार ने भी सराय को नीचा देखा। Kadao balay namar ka Hagar kala armet bat kala punkon. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हगार को संतान हुई और उसने संतान को Bat ka जन्मा। Sarah hang ne ka stang ban kindir ben reo. और सराय यहाँ पर सोचने लगी, Kong balay yang ala sakron bain kum ne. उसने कहा कि क्यों मेरी Kong घृणा ka की गई? marau man ta ka pait po yang a. यहाँ तक कि एक दासी मुझे नीचा देखती Bat ka है। tin ka jong balay kong. और वचन कहती है Hang ne ka jeka. इस जगह पर Bawa Abraham wan manikran. कि अब्राहम आया बात करने के लिए, Lala pipet yang kala nong ka bakan reo. 16 अध्याय पर, Baba wan man kran. कि जब वो आया बात करने के लिए, Wan man kran bat ka Sarah. वो आए
सारा से बात करने Hoi के ki लिए। dan kerteng hak ni kapor Abraham bar Sarai maki bro argot pat और- kalai ke kerteng ke jongki. और इस समय पर उनका नाम बदला नहीं गया था। Bat ke Bible ke batai hang ni. और बाइबल कहती है Haba u Abraham u yakran bat ke ni ke tengah jong u ke Sarai. जब अब्राम ने अपने सराय पत्नी से बात की Bat haba ke yo i, bahaba u yo i ke ba ka ya lang ba. और जिसने देखा कि क्या सराय चल रही थी, कहाँ Hada से khat ke गुजर ban रही reu थी, ang kum ne. 6 पद कहती है। Hada u Abraham u la yetu ak Sarai. लेकिन इब्राहिम ने बताया सराय को Hakmi ke syakri jong pa ke long hakakti jong pa hi. Usni- To le yakap yaka kat ba pa ibet hi. Te ke Sarai ke la le ting ya kata bat kala pet no nakmat jong ka. और इब्राहिम ने सराय से कहा कि जो कुछ तू चाहे, जैसा तुझे चाहे, जैसा तुझे भला लगे तू कर हगार को। Hang ne u Abraham open kenmau baka Sarai ke de kenrat. और इब्राहिम ने ये बताया, चिताया सराय को कि वही मालकिन थी Bat ka Hagar ke de tang kamrau. और हगार सिर्फ एक दासी थी। Hada hang den ke ne ke Bible ke ong baka ka Hagar kalasha le ting hala ke jong ke kenrat. और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सराय ने हगार को दुष्टता से माना Bat kumno baka Hagar kala pet. और कैसे हगार वहां Kala से le भाग hak गई। jaka ke marwai. वो चली गई अकेले पर। Pitep hakane ke rai ke Hagar le kam non mentai irem. आप जानते हैं कि इस फैसले पर हगार का कोई भी कुछ नहीं था उस पर, Namar ke de tang kamrau. क्योंकि वो तो सिर्फ एक दासी थी La rai ke kenrat. और उसके ऊपर फैसला किया उसके मालिक ने। Bake baki rai ki kenrat ke supen kongo. और जो कुछ उसके मालकिन ने फैसला किया उसने माना। La da ong ke kenrat kong ke le tia baru tengah ke habalet baru tia baru tengah jong ka. अगर उसके मालकिन ने कहा कि मेरे पति के साथ जाकर सो, उसे जाना था। La da ong ke pet lo ke haban pet. और अगर वो कहे कि तू यहाँ से भाग जाओ, वो Kang ne ke la भागना pet था। ke ne ke breu ke badang arman. और ये औरत जो गर्भवती थी वो भागी। Bat say ong ro kum ne ke ong waju pensusi ye ke breu ke barman. और ये भी कहते हैं कि हम कभी भी एक गर्भवती औरत को अफसोस Namar ke ना ketawa दिलाएं, di kelung. क्योंकि वो पकड़ सकता है उसके बच्चे को भी। Bat hang ne ke Hagar ke la pet. और यहाँ हगार भागी। Ka ke la pet ka khlem sim ai ke ne ke rai ha ke jingim jong ka. उसने ये फैसला नहीं लिया Ki था। don bon ba ki jia ha ke jingim jong ha ba jong pi. कई ऐसे चीजें होते हैं हमारे और आपके जीवन पर Ya ke bangam ma pi ngim rai. जिसका हम फैसला नहीं लेते, Harangi susah knyot bet. लेकिन हमें Hak निचोड़ा rai जाता jong ki है wei. दूसरों के फैसलों Ha ki पर, rai jong ki wei. दूसरों के फैसलों पर। Bagi ha bersulebet mengingongi ki kelam rai. और हमें करना होता है क्योंकि हम कहे भी मैंने फैसला नहीं किया, Tebelai nga ha bersule ye kene. तो फिर क्यों मुझे ये करना उचित Hara है। video kata ka di ki jing shisha jong ka jingim. लेकिन आप जानते हो कि यही जीवन की सच्चाई है Kam dai ta ka ik ba pi rai ka jia bat pi. कि आपने जो फैसला किया वही आपके जीवन पर नहीं होता, Ki dan ki ba jia kelam ka rai ka jong pi. लेकिन आपके जीवन पर कई ऐसे घटना घटते हैं जिसका आपने फैसला Wat नहीं ha ba किया। ku wan ki jing jia kum kita. और जब ऐसे घटना होते Pin हैं, sngo ba ila de ko bala sak knyot ken. आपको लगेगा कि आपको निचोड़ा गया है। Monomo ban rai ban yo ye ka jing pang. अब कौन फैसला लेगा बीमारी पाने ke लिए? Umdan mono ba kwa ban pang. कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, Hara ka jing pang kawan. लेकिन बीमारी आती Pi है। sumar ba ila ka jong gaman. चाहे आप जितना भी अपना Hara ka jing pang ख्याल kawan. रखें, लेकिन बीमारी आती Pi है। sulungo kumno kawan. आप आश्चर्य करते हैं कैसे आई, Ngala visual na mara jar arpong im de ken mauro ne ken tin immune system. क्योंकि 2020 से पहले हम इम्यूनिटी के बारे में इतना नहीं Ne kai ka सोचते immune ba kai gidon kam ya kan ban pen khalanya ka met jongi balai gidon kam gim tip. कि क्यों इम्यूनिटी इतना जरूरी है अपने शरीर को ताकत रखने के लिए। Ngingim tip. हम जानते नहीं थे, Hara mentang ye tip. लेकिन हम अब जानते Ngi pen हैं। khalanya la dia. हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, Hara katar kawan ke jing bayong klik kawan ke jing kishit kawan kita ke jing pang mariang. लेकिन फिर भी सर्दी खांसी हमेशा आती ही है। Ngip kwa bondan ke BP. हम बीपी नहीं चाहते अपने शरीर Ublay पर, ubo ye ke BP ban yarap ye gaman. क्योंकि बीपी परमेश्वर ने दिया ताकि हमारी शरीर को मदद मिले। Hanrai ke ke BP haba ka kio ka panlangaman ye kan gamat. लेकिन जब बीपी चढ़ता है वो शरीर को तकलीफ देती है, Ublay ubo ye ke sini banai ke bor kan gaman. और परमेश्वर ने चीनी को रखा हमारे शरीर पर Hara हमें haba ka ताकत kio देने ke के लिए। sini.
nganong ye biga panjijar wat ega thia kadam लेकिन जब चीनी बढ़ती है हमारा सोना उठना भी तकलीफ होती है berkam tam hakini ki por mementa kini ki mongsho ka jing pangyong ka lifestyle pihak bandi dawai serta jingem और इन दिनों पर हम बीपी या चीनी को बीमारी नहीं बुलाते लेकिन उसको हमारा रहन सहन कहते हैं kiong badi dawai kene serta हम कहते हैं कि आपको जीवन भर दवाई पीना होगा ka bamot pm ha ka dawai ber ka dawai ka em habi इसका मतलब कि दवाई हम आपके भीतर जीती है और आप दवाई पर जीते lada हो bikram di dawai piong yo jia ye mentang sri अगर आप दवाई लेना भूल जाते हो आप सोचेंगे कि क्या batek teng होगा nganong ye biga ta ka dawai ka la shem ha ka jaka ka jong blai और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दवाई ने परमेश्वर की जगह ले ली pila ban klet ya ka ban dawai han pinum klet ya ka dawai कि आप प्रार्थना करने भूल सकते हो लेकिन दवाई लेना नहीं nomor piong kram ka dawai nganomem क्योंकि आप कहेंगे कि बिना दवाई में जी नहीं hari सकते ngadon kini ka jikli hato ka dawai ka la penem ya pi लेकिन ये सवाल है कि क्या उस दवाई ने आपको जीवन दिया hato ka la penem ya pi क्या इसने आपको जीवन दिया ne ka palang marau ya pi या आपको एक दास की तरह बनाया ka palang marau ya pi ka ta ka mat ka jong pi आपके शरीर पर आपको दास ublai बनाया wai ka babhata me ha ubreu ha ka ni ka sla khando ne ka mat परमेश्वर ने सबसे अच्छी चीज जो दी है इस संसार पर है वो है शरीर kin ma khram ka ni ka mat gim la ban le ai ha ka ni ka pertai आप ये जाने कि बिना इस शरीर के हम कुछ भी इस wat संसार पर नहीं ublai कर unum la सकते ban le ai khram ka ni ka mat यहाँ तक कि प्रभु भी कुछ हमारे जीवन पर नहीं कर सकता बिना nomor इस wa ya शरीर ka ta के। ka bor bodon ya ka mat क्योंकि उसने ये ताकत दी इस शरीर पर dan pi pai ha ka kitab genesis उत्पत्ति की किताब पर अगर ublai हम la पढ़ें thao ya ubreu ha men sem bar ka ta ka men sem ula bo ha po ka jong ka mat कि परमेश्वर ने आत्मा को बनाया और उस आत्मा को शरीर पर bar डाला ublai udah men sem क्योंकि परमेश्वर ही आत्मा है ban penem ya ka ni ka mat इस शरीर को जीवन देने के u ha लिए ban wan long mat dala de उसे भी इस संसार पर शरीर की तरह dai आना ka ta la पड़ा jar snem men shwa u jesu wan ha ka ni ka do इसलिए 2000 साल पहले यीशु को आना पड़ा शरीर पर ban penem yang aba dia pi naman gidon ha ka do हमें और आपको जीवन देने के लिए क्योंकि हम शरीर पर है bar u saitan u ya le yang i ha ka ni ka do और शैतान भी हमारे शरीर को u ya करता le है ha ka ni ka do badon ka ni ka jing mo ji perkat वो लड़ाई करता है हमारे शरीर के साथ जो सोच सकता है namar balai gi gong bai bangi ngi long ki breu ki basu sak khnyot bai क्योंकि हमें लगता है कि हम इंसान हैं जिसे ngi long ki निचोड़ा गया breu है badap da ka ji tin jar क्योंकि हम वो व्यक्ति है इंसान है जो batek teng तकलीफ yang से ablai गुजरते hang no हैं medan और कभी-कभी हम पूछते हैं प्रभु तू कहाँ ban है ka hagar ro hang ne ka sak khnyot kum ta और यहाँ हगार को भी निचोड़ा गया kam su tho balai वो नहीं समझ सकी क्यों balai क्यों ka hagar kam tep chapang u balai jo abraham अब हगार को परमेश्वर के बारे में पता नहीं था namar ka hagar dai ba haba u abraham mar ka sarai haba ki lek segi egypt ki yo ya ka क्योंकि जब सराय और इब्राहिम मिस्र देश पर गए वहां उसे हगार मिली hagat us em jo ka egypt u pharo u ai ya ka ne ka hagar ban long marau jo ka sara और उस मिस्र के राजा ने उसे ये दासी दी bar ka ne kam tep balai u abraham wei tau balai jo abraham और उसे इब्राहिम के परमेश्वर के बारे में पता नहीं hare haba था ka sak khnyot kum ne namar ka kham sham la ji लेकिन उसे निचोड़ा गया क्योंकि उसने ये नहीं चुना ngala badong pi namar ka depression ka la phat na ka yeng jo krat हम ये कह सकते हैं डिप्रेशन के मारे वो भागी अपने namar मालिक के ka घर ji से thang ka ji so si ka la phat no nang ta और क्योंकि अपने जीवन के करवाहट के कारण वो वहां से भागी pi de babon ba ka jing pang ba ka wan sia ha ka mat jongi आप जानते हैं कि कई ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर पर पड़ती है kam dai namar gi le ye ka ne ka mat वो इस कारण नहीं कि हमने हमारे शरीर को कुछ किया hare ka dai namar ka don pala ka jing thma ka jongi ha ka jing mo je prakhat jongi लेकिन लड़ाई होती है हमारे सोच पर namar gim don ye ka por sho ye ka ban thia क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सोने के लिए ngem don por namar gi on ta shu thia tip kan thia kum no gi bon gi ye prakhat क्योंकि हम सो नहीं पाते क्योंकि हमारे यहाँ बुद्धि कई चीजें सोचते हैं tak tang gi don ka jing thia ka baram dor कई बार हमारे पास शायद एक बहुत ही बड़ा बिस्तर हो hare ngem don ka jing yo thia pat लेकिन नींद नहीं kata ka de ke jing kli ka bakrao ha gi ne ki ski और ये सवाल है तुम आज लोग के ये नहीं दिनों होती है। पर कि हम कैसे सो namar सकते bon हैं palat ki jing le bon palat par ngi sngo bang gi saknya kata la rangang am le nom dam no bale ro और हमें लगता है कि अगर मैं ये काम ना करूं तो कोई नहीं कर सकता ngiong gi don ka jing ai हम कहते हैं कि हम अनुग्रह पर है hare palat ka hukum ngi le menta लेकिन वाचा से भी ज्यादा कई हुक्म है ngem उसको don हम por मानते ye नहीं sho banu blai परमेश्वर के साथ कोई समय नहीं है ngem don por bang gi su tho yo blai ha ka jing em jong la de हमारे जीवन पर समय नहीं है कि हम समझे bar gi परमेश्वर su को sngo bai bang ngi saknyot
और हमें लगता है कि हमें हमेशा निचोड़ा गया है But gi sngo ba ka chingim jongi ka long bai da ka banta jong ki wei om na ka banta ya la de. और हमें लगता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए है ना कि अपने लिए Bai pi ki kme. आप जो माँ है Bai pi ap ke ma step saw with je. देखें कि कैसे आप सुबह 4 बजे उठते Pia pan हो biang ga tifen pia pan biang ga bam na dong shadong. कि कैसे अपने परिवारों के लिए उनके खाने का बंदोबस्त What करते ila jong हैं ru pi pi lai trai. यहाँ तक कि आप खुद भी काम पर जाते हो Har rai pi hapan pan biang shwa ya ki wei. लेकिन इससे पहले आप दूसरों के बारे में सोचें Phim dai tang ki jaka marau hak ki jaka trai wa hayang la jong ru pi sngo nga dai ga marau. क्योंकि आप सिर्फ अपने काम के जगह पर दास नहीं है लेकिन अपने घर पर भी दासी Pi की तरह sngo bai ila de रहते हो shakhinot. आपको लगता है कि आपको निचोड़ा गया Batak है tang ane ga lambar bla jia prat tang kawan ka man sim dukhi ga wan ga man sim khot khot japi. और क्योंकि इन ज्यादा काम के कारण आप हमेशा खुश नहीं हो पाते हैं आप गुस्सा करते हो Namar phim don por wat ya badu blai lo. और आपके जीवन पर परमेश्वर के लिए भी समय नहीं Habang है abol sing nga kli ya ki bro. Si duai. कई बार मैं पूछता हूँ व्यक्तियों को क्या तुम प्रार्थना करते हो Ki hoj pastor. वो कहते हैं हाँ पास्टर Ma fi duai mastap na met. मैं पूछता हूँ सुबह या रात को Ki don bong ngi duai bro ar. Ki bro ar tli ki por. ऐसे हैं जो कहते हैं मैं दोनों समय पर प्रार्थना करता हूँ Har babon ki ong bet. लेकिन Ki duai por mastap na por na met na. ज्यादातर किस समय पर प्रार्थना करते Aku aban हैं kli na pi. Kanu hangan ga jaka pi duai bet tang por man met. मैं आपसे पूछना चाहता Long हूँ कि शिक्षा मैं बनगा। बार कौन है जो सुबह तंग मन में। प्रार्थना करते हैं रात Okay. के समय पर Pi met re rakti ka dai nai rakti ra. Fiesta. Haring atep babon nanging duai tang por man met. लेकिन मुझे पता है कि हमारे बीच कई ऐसे हैं जो सिर्फ रात के समय पर प्रार्थना Pite करते balai ngi हैं duai tang man met. आपको पता है क्यों Ngim don ai shu ban le. क्योंकि रात के समय कुछ नहीं होता है Ngi करने के duai लिए na du dam met hadu men step kan ngi song. Amen. हम प्रार्थना करते हैं रात से लेकर सुबह तक हम कहते हैं आमेन Namar men step la da la kum duai dan por sang tifen la kul mar ka yeng gasem. क्योंकि अगर हम सुबह उठकर प्रार्थना करें फिर दूसरों कामों के लिए हमें समय नहीं मिलता Bar pitep ngim jiyo jik persler haba duai ha yeng. और आपको पता है कि घर पर प्रार्थना करने पर हमें अभिषेकता भी नहीं Namar मिलती ngi kelan na ka jik persler. क्योंकि अगर हम अभिषेकता पर गिरें Wan ulok kun jat ma dai. Pa ke. Play you ham ne. आपका पति आकर आपको लात मार के कहे कि तुम क्या कर रही हो यहाँ Muno man shat jak ke. कौन खाना बनाएगा Ni so kini ki उठो, kon jang pa ki kur ki jat jang pa ke shat. उठो और खाना बनाओ इन बच्चों के लिए Ila jong ngalai di sha dukan kongret rum lei. मैं खुद जाकर होटल में चाय पीऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता Ra ke shat. लेकिन तुम उठो और बनाओ Pimla ban yo jik persler. आपको यहाँ अभिषेक नहीं Dai मिलेगी kata nga siong. इसलिए मैं कहता हूँ Haba ha yeng mani fi yo jik persler. जब आप सेवकाई पर आते हो पियो वहाँ अबन छिया। अभिषेकता मिलती है और आप सोते हो Tiap ha. आप अच्छे तरीके से सोए Amen. आमेन Don bakli beli pastor haki jiseng ju pisia pide duai ki yo thia. कई लोग हैं जो हमसे पूछते हैं पास्टर आपकी सेवा पर क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति गिर कर सोते हैं Ba da duai ki kelan. कि जब प्रार्थना करते हैं वो गिरते हैं Nga namar kim yo relax ha yeng ki wan relax ha kas ding don rengkat jong trai. और मैं कहता हूँ कि उनको घर पर आराम नहीं मिलता इसलिए वो यहाँ आकर आराम करते हैं Amen. आमेन Ya don na break je biang ni ha yeng tu ngam yo. Ha yeng fi yo shat kum tu mana. क्या आपको लगता है कि घरों पर आप ऐसे नाच सकते Lada fi हैं shat kum tu mana ha yeng. अगर आप ऐसे नाचे उस Lada घर ulok पर ushat. अगर आपका पति नाचे Pin lek me fi kum galok. आप जाएंगे पत्नी की तरह Fi yo lottery ne ba i. और आप पूछोगे कि क्या आपको लॉटरी मिली Sa ailang yang aru. मुझे भी देना Ngalapet duka ya ketu ke jensem na dukan jong bibi sepentit yang a. मैंने वो कपड़ा देखा है उसे खरीदना Pimla bersatan tu try ro. आप परमेश्वर के लिए नहीं Lada नाच kasat pat सकते galok. क्योंकि अगर आप पत्नी के साथ नाचे Kasat galok. और अगर पत्नी नाचे Ulok dalek. पति आकर Phala bej ne. कहेगा तुम पागल हो गए हो Ne phala yo samla do we ne. या तुम्हें कोई नया प्रेमी मिला Dia kata hayang me shat. इसलिए घर पर नाचने को नहीं मिलता Dia kata aingo bangi don ha ka jing sakri bangi yo shat. इसलिए Amen. धन्यवाद है कि हम सेवा काय पर है नाचने के लिए आमेन Hayang pimla ban yo jing perslek pin thia jing perslek. घर पर आप सोने के लिए मौका नहीं मिलेगा अभिषेक पर Pim yo ban shat. आपको नाचने को मौका Dia नहीं kata मिलेगा Paul wang di sinong Hebrew. इसलिए पौल कहता है इब्रानियों के पत्री पर Wanu me no ya ka jesang lang. तुम सेवकाय को ना छोड़ो David o angal akmen habaki o nga yang in lek saga yeng ke jong try. और दाऊद राजा ने भी कहा कि मुझे बहुत ही खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि चलो हम सेवा पर Don जाएं we perlok jong a. मेरा एक दोस्त था Udan khat we ngot ki khon. जिसके 11 बच्चे हैं Khat we ngot ki khon. 11 बच्चे
kilong tikum ni mo kundon bakiu ni hejrong. ये इसी की तरह है जो चढ़ रहे हैं Bar fitep ulet jeseng nadu mestep ke bahan riu shiteng hadu damiet ke ba prabaje. और वो सेवा पर जाता है सुबह 6 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक Ski blai jupep kano no ke jeseng. और रविवार के दिन वो कोई भी सेवा नहीं छोड़ता Lada kidon ki komiti hapa ke balang wangan pengtek sya mangan don jeseng wang. और उनकी कलेश पर अगर कोई कमेटी हो वहाँ वो आता है मैं चाय बनाऊंगा बोलेगा Nakli u blai mesmat halu kan ne. मैंने पूछा कि तुम इतना कैसे उत्सुक हो Damn it सकते ba हो kenjaman sim shisha. और मुझे लगा कि वो एकदम ही धार्मिक इंसान था Nakli damn smart shisha me. और मैंने कहा तुम तो बहुत ही उत्सुक हो मैम, सेवा जो के था- लिए तुम थकते नहीं Wang ka kham thait ban shong hayeng. उसने कहा ज्यादा थकान होती है घर पर बैठने पर Namari we khun nakil nakli we na papa apapa. क्योंकि एक हाथ पर एक दूसरे हाथ पर एक सिर पर बैठ के कहेंगे पापा पापा Wang tip dali chi mani ngawat khnang te shuki badon payah khmat bangan shong. और वो कहता है पता है मैं सेवा पर जाता हूँ जहाँ पर मैं अपने आप को छिपा सकूं But I nguru haki jeseng jugim dan jing tem namar ngayot thia ara. और वो कहता है कि धन्यवाद दे प्रभु को कि हमारे सेवा पर कोई बजाने वाला नहीं होता है मैं सो सकता हूँ आनंद Kidon से balai jeseng dang ban yot thia. कई है जो सेवा पर जाते हैं सिर्फ सोने के लिए Dan bawan ban yot thia ane. कोई है यहाँ पर सोने के लिए आए Pet paramarjan. आप देखें Kia pe jam? क्या Ong वो yero देख रहे itrai. हैं कहे जय मसीह की Ong yero itrai paramarjan. अपने पड़ोसी को कहे जय Mangam ko मसीह apin की। pet sa tanga ko apin pet yela dero. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ हमें ही देखें लेकिन खुद को भी देखें Hari tang te kidon ke jingem ke jongi ke bangi klam ra ngi sak nyot pat. लेकिन कभी कभी हमारे जीवन पर हमें निचोड़ा जाता है बिना हमारे फैसले किए Kumba ke हुए। hagar ke sak nyot bekam tip meno bade ublai jong Abraham henry ke sak nyot. अब हगार को पता नहीं था कि इब्राहिम का परमेश्वर कौन है लेकिन फिर भी उसके फैसले के Ka कारण ham jam la उसे निचोड़ा गया। rai ha ke jingem jong ka ko aban armet henry ka armet namar ke rai jong kun ra. और उसने ये फैसला नहीं लिया था कि वो गर्भवती हो लेकिन वो उसके मालिक की फैसला थी Hari ai ngo ublai. लेकिन धन्यवाद है प्रभु को Haba ke sak nyot. कि जब उसे निचोड़ा गया Ha ke dekat bakhalai kitab Genesis kan rio. 13 पद पर कहते Baka हैं yo i 17 yo ublay. अध्याय का कि परमेश्वर को उसने देखा Kong ablai me o i yanga. उसने कहा यहोवा तू मुझे देख सकता Namar है ublai wani kran bar ka hagar. क्योंकि परमेश्वर खुद उससे बात Ngai करने kwa banong आया ipiak ni ngano pai si ublai udan ban ye kran bat pi. और मैं कहना चाहूंगा आपको कि इस समय पर परमेश्वर आपसे बात Yo करना bislo चाहता baka है jingem jong ka ke jingem ke ba sak nyot. अगर आपको लगे कि आपका जीवन को निचोड़ा गया है Kan ma ublai yo i bi. आप याद रखें कि परमेश्वर आपको देख सकता है U yo i bi. वो आपको देखता Wat है upet ye pi ha ke jinglong. और वो आपको देखता है आपके इस जीवन पर Ke jia kum ke pinlek kum lo ba pi sak nyot. कि जब आपको निचोड़ा जाता है आप क्या करो Pinlek kum no ken. आप क्या करोगे Pitep ngaju million bhai ye ke ne. मैं हमेशा ये करता हूँ Hoi man shwa ngarang iwan na ka long yeng de e ke babet babiang. कि हम ऐसे घर से नहीं आए जहाँ पर बहुत ही जहाँ अमीरी है Hari ngam ong bang ilong dukru hado kata ta ba ka bam yo. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत ही गरीब थे कि हमें खाना भी प्राप्त ना हो Kidon bar kita ki mo daron bishong ba kita ki rutemen ki si ong ni ngi mshwa tang ka jarum yo. लेकिन ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कहते हैं बूढ़े कहते हैं कि नहीं हम तो इतने गरीब थे कि हमें खाना भी नहीं मिलता Ngam tip yo fidon hang de ki ong ngi pen kedang ban bam do ruhadam ngi pen kedang pan bam do biskot ngi kedang ban bam de kini ki wei pat ki jat jing bam ngi myo ka ja. अब मुझे पता नहीं आपके बीच कितने लोग हैं जो कहेंगे कि हम इतने हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि हमारे पास खाना भी नहीं था खाने के लिए Chi sien mengilai alap sate se po war. एक समय पर हम गए थे प्रचार करने के लिए Ki atu khana ba sepang tok krai. और वहाँ पर उन्होंने बात की कहानी बताई जो जिसे Ki ong क्राई ngi कहते jubam ba हैं mon chwa. वो कहते हैं कि हम बहुत खाते थे इससे Kanol la jubam krai. कितने लोग जानते हैं इसके Okay. बारे में Ngang ngang teng ar kwa mat utau long kum no mo sa ailem. और मैंने कहा कि मुझे भी चखना है इसको Ki ong em ngin chu ya shet ba ka jang ni khlek lang ba ka jang sa ai phi. और उन्होंने कहा कि हाँ हम चावल के साथ मिलाकर बनाएंगे Ngi se shet da ka jang sa ai phi. और चावल के साथ बनाकर हम बनाएंगे Bar fite ba kata ka jiseng elap ngai elam kita ki khna samla suda be le. और उस समय पर मैं लेके गया कई ऐसे युवाओं को Kadon ko ke yeng bang ngarung. एक घर पर हम घुसे Bar fite ki ai ja yengi ko ra ka dabor te ki ra ja. और वे एक डाबर पर खाना लेके आए Ngapet ka kani ka dabor kin lai ban bam.
और मैंने सोचा कि इतना बड़ा डाबर पर लेके आए हैं हम Ngan yo खा iki सकेंगे badon lang bat ngadon tang rungun. और मैंने गिनती की हमारे बीच सिर्फ 6 ही थे Tak bor bohe amdai bor berit. एक बहुत ही बड़ा Ngong kong ni mlak bam tarai. और मैंने कहा कि हम शायद नहीं खा सकेंगे Yang bam se bam nam lak bam udon hoj hoj sabar sabam yu sabam hoj hoj. और उन्होंने कहा कि खाओ खाओ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर सुअर भी हैं जो खाएंगे बाद में Ato. और मैंने कहा ठीक है Ngas ngap ba. मैंने सुना Inu jorengi bad sunyang ne kumno ne ni yong bam bam nam bam sabam sunyang. कि Ju bam nam no उन्होंने ne. और मुझे लगा कि उन्होंने हमारी तुलना क्या एक सुअर के साथ किया Ari ngam jisungo wa ta bam ka bam. लेकिन मैंने फर्क नहीं माना और मैंने खाया Fitip kat lang bam. जब तक मैंने खाया Ngadang sipliang ngapat lut. एक थाल मेरा खत्म नहीं हुआ Napai ka dabor ka jala lut. लेकिन मैंने देखा उस डाबर पर वो खाना खत्म हो चुका था Kini ki balik lang bat nga kile da bam saw saw pliang. ये जो मेरे पीछे थे मेरे साथ थे उन्होंने 4 थाल खा लिए Chik so le ran. मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई Yang pastor Aisyu. उन्होंने पूछा पास्टर और दे Ong em lak biang pi. मैंने कहा नहीं Fitip बस ngak bam siteng ki po. मुझे सिर्फ आधा पेट खाना Ngapai पड़ा kita kisan ngun nga wah kini ki khlendang. मैंने इन लोगों को देखा और मैंने कहा तुम तो बहुत ज्यादा खा सकते हो Yang ngak bang pelat pastor. उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा है Ngak ngak kumni si yang ki nong stor ki babit. इसलिए वो कहते हैं कि शहरी लोग पागल हैं Ki shule standard. वो सिर्फ स्टैंडर्ड दिखाते Dayo हैं bam ki klet lut. लेकिन खाने पर वो सब कुछ भूल जाते हैं Dera. क्या नहीं है Pada ये? ya bam balu murim jepit don nalah hajar ro bam bahabet. देखो अगर वो आलू मूरी खाए तो देखते नहीं कि नाला है या नहीं Denam deh. Bam bet. वो खाएंगे Kaba bang deh. क्योंकि वो अच्छा Haba है kambang hang ta sapet ni ikin jing vi kini cakapan bam. लेकिन अगर उन्हें वो खाना पसंद ना हो वो कहेंगे ये जगह तो साफ नहीं है Fitip hakata kasih kita. Kila pelat ran sisa kita ngodak kan bam pelat kide. और उस दिन मुझे पता चला कि ये बहुत ही ज्यादा खा सकते हैं Ba kita ikong la supet nong ni pastor mene yang sanun la bam pe kini itu padap. और उन महिला ने देखा मुझे और शायद सोचा कि देखो पास्टर आपने कहा वो नहीं खा सकेंगे लेकिन देखो इतना भी वो पूरा खा चुके हैं Bat ki apen sharingi ki cakrai. और उन्होंने उसके बाद वो दूसरा खाना बनाया Ki wara hadabor. फिर से डाबर पर लेके आए Fitip ya khat tak sin khat la biang. पता है सिर्फ एक थाल खाकर वो तृप्त हो गए Ka khor palat ban tap tengah por rendang ro soba ka at ki por rendang. क्योंकि वो ऐसा था कि वो निगल भी नहीं सकते थे Ala fila juba bisu thot ada kampat liat balik so kumba au por rendang sakut. और ऐसा होता है कि वो निगल भी नहीं सकते थे Ban nga aingo atrai mela khai nga hakani ka juk bayok khao kat bakwa ban bam. और मैंने कहा कि धन्यवाद प्रभु कि मैं इस युग पर पैदा हुआ जहाँ पर मुझे चावल प्राप्त हो सकती है So sene jo mo no imei jonga ku ta ter kitu bapli menswa ka jinjar sisa. लेकिन पुराने ऐसे समय पर ऐसा होता था कि चावल भी नहीं होता Ban ki abam mi kiti ki jingbam mano hitam ban kedang ka kapo. और वे दूसरे ऐसे चीजें खाते थे अपने पेट को पूरा करने के लिए Hari hak to pora ju hikai pat wat ju berat ja. लेकिन उस समय पर सिखाया जाता है कि कभी भी खाना ना फेंके Hari menta ka jing berat ja pal along palat. लेकिन इन दिनों पर खाना बहुत ही ज्यादा फेंका Kita kai जाता kai है da layok paho ngiklet no ban burom. पता है कि अगर कुछ ज्यादा ही मिले हम उसकी इज्जत नहीं करना जानते Hari abang iyo duna ngitip ban burom. लेकिन जब हमारे जीवन पर सिर्फ थोड़ा मिलता है हम उसकी इज्जत करते Kita हैं bela ka jingim jungi ka susuk bet ya nginim su tho. Kai ka burom ka jong play ha ka jingim jungi. आप जानते हो कि अगर हमारे जीवन पर सिर्फ सुख शांति ही हो हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकेंगे Hari na mar bakadon ka jing saknyot ngi su tho ya ka burom ka jong play. लेकिन क्योंकि हमारे जीवन को निचोड़ा जाता है हम समझ सकते हैं परमेश्वर की हमारे ऊपर महिमा हो Hari teng teng ngawang fi kum baka hagar ka kham shamla rai. जैसे कि हगार ने ये फैसला नहीं लिया Hari utrai yo iya ka. लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे Ka देखा khalam shimni tho yo tau play jong Abraham. हगार को पता नहीं था परमेश्वर के बारे में Hari tau play u tho ya ka hagar. लेकिन वो परमेश्वर हगार को Na जानती kwa थी banong fi play yo iya pi ha ka jing saknyot ka jong pi. मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जानता है जहां पर आपको निचोड़ा Yo गया pi है pet nakata jing sham jong ka jingim ka jong pi. शायद आप भाग रहे हैं अपने जीवन की घटनाओं से Hari utrai ong ngai yo iya pi. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें देख Kumba yo सकता iya हूँ hagar. जैसे कि उसने Hari हगार teng को teng देखा kawan ka jing saknyot. और जब कभी कभी निचोड़ा जाता है Kumba ngawang fi meneng khamwan na ka yeng ba. Kerdo tan hiru ngam ong ba poho tan ro ngam ong. जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक ठीक ठाक घराने से आया Ba shuya biang. ठीक ठाक But ngalajule kata ro na yeng hadu bentaro ngajule. और मैं हमेशा ये करता था अपने घर से आज भी मैं करता hूँ Badal alut Colgate. Kanungot pisay penon kam Colgate. Pet bahada de कितने लोग kanu. कोलगेट
इस्तेमाल करते So bara हैं, kikti. अपने हाथों को उठाएं. Kidon bam you should benyat ro hang ne. Kidon bam should benyat ne. क्या कोई है जो दांत नहीं मंजते? Angai baro should benyat adam should benyat wat to snap kwai na. Sakrut de ne. मुझे विश्वास है सभी अपने दांत साफ करते हैं. But Fitep, lada fi use kano ka company ro. अब चाहे अगर आप कोई भी कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, Ong bai Colgate pada. उसे हम हमेशा कोलगेट ही कहते Lada हैं. fi use Pepsodent ro finong Colgate hi. अगर आप पेप्सोडेंट इस्तेमाल करें तब भी वो कोलगेट ही Finong कहलाता close है. up ro finong. अगर आप Colgate क्लोज ही? अप करते हैं फिर भी उसे आप कोलगेट ही कहेंगे. Tabaro ngai ngai contain Colgate. Finong lang nga Colgate. हम एक साथ कहेंगे कोलगेट. Come on call girl on Colgate. कॉल गर्ल नहीं कोलगेट. Yo ay kata. But ngamtep kano na pilong ko mga. अब मुझे पता नहीं कितने लोग मेरे जैसे हैं. Dalalut iti Colgate na. कोलगेट खत्म होने के बाद Say knyot biang. उसे फिर से निचोड़ते हैं So kumbalik ha gym pina knyot banami ti bakado. और लगता है कि आप जिम पर है और आप निचोड़ते हो उसको. Pisay nun ka bor bat ka sor jo bhi. आप अपना पूरा ताकत इस्तेमाल करते हैं. Hai ka plajong pidon kot si hajar piala beli tiet da ka wai le am ngan knyot ini ngan say. आपकी जेब में शायद 1000 रुपए हो लेकिन फिर भी आप उसे निचोड़ोगे. Kana kot long ta. कितने लोग ऐसे हैं? Nga ta si long ta bi. मैं तो हमेशा करता हूँ. Eh bang ada mga pe boro-boro tak rakti. Nga si sa hadu mun torong ale ta. और मैं आज के दिनों तक भी ये करता Om हूँ. ta kata. ना कि सिर्फ Ngan यही, wa so tari. मैं चाकू भी ढूंढता हूँ. Ot na pedang. बीच में से काटूं, Sim tu toothbrush. टूथब्रश लेकर फिर से निकालूं, Klik lot baro. खंगालूं उसे. Denam. Pise ele akam ta. क्या आप करते हो ये? Oi. हाँ, Kamon ngide nong India pe. इसका मतलब हम सभी भारत देश के हैं. Namar. Mo tang nong India si le hai. क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है Knyot bang. कि निचोड़े. Ni don da ka pisa apla. हमारे जेब में पैसा होता है Hare em. लेकिन Knyot नहीं, lot. हम निचोड़ेंगे. Namar balai. क्यों? Kadon jisu tenat ada yo ale India. क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है Don अगर em थोड़ा kumba. मिले. So pidala mi kumta pila knyot la kami em so kumba pila job thama. ऐसा नहीं लगता कि जब वो थोड़ा कोलगेट निकले आपको लगता है कि आपने लड़ाई लड़ी. Pi don kam teng teng benyo jikmen hai ibarit ro. कभी कभी खुशी मिलती है इन छोटे छोटे चीजों पर. Teng teng yela de pat pisngo nem pilong tik tu Colgate. लेकिन क्या कभी कभी लगता है कि आप भी उस कोलगेट की तरह हो? Kipriyo ki knyot ya pipiyo. Ni ngam la shote em pim lek no pim lo. Kumta ni. और कभी कभी व्यक्ति कहते हैं आपको नहीं तो आपको निचोड़ेंगे. आपको लगता है मैं और मुझ में इतनी ताकत नहीं है लेकिन फिर भी आपको भेजेंगे. Ngapai kong cerita bapila talot. मैंने देखा कि कंसुनीता एकदम ही कमजोर हो चुकी है Bat meneng kadang pendam ngak ingan keren. और मैं पूछ रहा था उनको कि मैं क्या किसके बारे में बात करूं. Nama di henman tat temo jonga yong. Wat Kyunki takli yang yong. क्योंकि वो मेरी दीदी है और उन्होंने कहा कि मेरा सिर मत पीटो यहाँ पर Nama ilah talot. क्योंकि वो थक Hada चुकी kecil long sungi kipriyo kadai bangi. Ngi teng teng isak knyot hadu kata teng isngo kipriyo kile kamta. और ऐसा लगता है कभी कभी हमें भी निचोड़ा जाता है ऐसा. Om tang kata. ना कि सिर्फ इतना. Sngo na em bakida kret em long ko bo ot yang i arliang. ऐसा नहीं लगता कभी कभी इनके बातों के कारण हमें काटा जाता है. Pila le बीच से. bha baita. आपने हमेशा भला किया Hada ki ot man ya pi. लेकिन आपको काटते हैं Baden balot. और काटने के बाद Tiada ot ya pi. आपको काटने के Ki बाद klien senon gitu wat tidak jam jong pir ban sai no shabat. वो आपके अंदर के अंग को भी निचोड़ते हैं. Ki hakat por ke ba menta bangingem. इन दिनों पर जहाँ हम जी रहे हैं, Lara pi pang hadu ajan yap ro. अगर आप बीमार होते हैं उस तक जहाँ आप मरने पर हो, Pia selong be. Kum turo. आप मरने वाले हो, Kinong san chua hang ni second diat. वो कहेंगे थोड़ा यहाँ साइन करो. Wat palai san chua. अभी मत जाओ लेकिन साइन करो पहले. Kamot biya pendam syaga kamera. इसका मतलब आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा. Pisngo be kumba. Tanga jing tep kim ai malai suk. आपको लगता है कि कब्र पर भी आपको सुख से नहीं भेजते Namar pihak pendam syaga sain. क्योंकि आपको साइन करना है. Namar lara pim pendam. क्योंकि अगर आप ना खत्म करो Hadirin kata kami sedang wei pat katma hiya. उसके बाद आपके घर परिवार पर दूसरी लड़ाई उत्पत्ति होती है. Pisngo be ya kata ka jingem jungi galong be ka jingem ka basu syak kniat ben. हमेशा हमें लगता है कि हमारा जीवन को निचोड़ा जाता है. Kidan ki bangi syak kniat namar ka jongi hi. हमें निचोड़ा जाता है कभी कभी अपने ही कारण. Kidan pat bangi syak kniat.
namar kadaw jeng kiwei. और कभी कभी हमें निचोड़ा जाता है दूसरों के कारण, Hari ke jing syak khnyot tengi syak bai. लेकिन निचोड़ा तो हमें जाता है। Ba ka Bible ka batay yang ne. और बाइबल यहाँ बताती है Ka hagar kham le ye. हगार ने कुछ नहीं किया, Syak khnyot. लेकिन उसे निचोड़ा गया Ha ka rai jeng ki kan rat. उसके मालिक के फैसले के Ai कारण। ngo kayo ipat yo blai. लेकिन धन्यवाद देखिए उसने प्रभु को देखा But u blai u yo I ya ka. और परमेश्वर ने भी उसे देखा। Yo pi ngo ba ka jingim jong pi ka de ka jingim ka ba syak khnyot. अगर आपको लगे कि आपका जीवन को भी निचोड़ा गया है, To tep bo blai u yo I ya pi. आप जाने कि परमेश्वर आपको देखता Pin है। ong lem bat nga u blai u yo I ya nga. आप एक साथ कहे परमेश्वर मुझे देख सकता है, Ong lem nga u blai u yo I ya nga. परमेश्वर मुझे देख सकता है। Ngam yo ngo. मैं सुन नहीं सकता, Pila banong kam jam. आप जोर से बोलें, Kam jam. जोर से। Amen. आमीन। Kan mau. Wanum ong ba ka jingim jong nga ka de ka jingim ka ba shusha khnyot bet. अब ये न कहे कि मेरा जीवन तो सिर्फ निचोड़ा ही जाता है, Hari kan mau hang ta u blai u yo I ya pi. लेकिन आप ये याद रखिए कि वहाँ परमेश्वर आपको देख सकता है। Amen. आमीन। Bat ka Bible ka batay. और बाइबल बताती है Bateng teng habang isyak khnyot. कि कभी कभी जब हमें निचोड़ा जाता है, Aku aban pin I ya pi hani ka. मैं आपको कुछ दिखाना Na चाहता khot हूँ। hang ni ka por ya I pendapat kumjuru ya I Alves. हम बुलाना चाहेंगे हमारे भाइयों को पंडाप और एल्विस। तो ina ji thap ti nam ta ka jong ki gen. Kile ya jan o ki don. Ina kam jam ki ji thap ti gen nam ta jong ki gen. Okay. Pi yo I wan wan ya kam shene pin kam yo I. Okay. Hai Elvis idon ngane ka bathuli. Kay gane? अब हमारे भाई एल्विस के हाथों पर एक Kay gane? खाली गिलास है। Okay? Klat Hindi on glass. Okay? एक खाली गिलास। Klat na glass na. Ha? Klat. Kam day glass. Okay. Aingo bangidon bon ki kentien. Amen? धन्यवाद Ngin देते ai हैं। ji tap ktiro na kabanta kito ki bamday na ka juk ajat berre hanrei ki esngap yang ibat ki wan jasang hangane ka jakaken. और हम अभिनंदन करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी को जो खासी भाषा नहीं समझते फिर भी यहाँ आए सेवा के लिए। हम बहुत खुशी है आप ये शाम के समय अब ये जगह पे आए हैं। Bat ngisngo ngo e yo blay bang kamen e ba piwan bandan rengkat bat ngi हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको ये जगह पे लेके आया है bat ngi bat de ublay ubla wan lami pi shakan और ke jaka परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देंगे और bat ublay hi un ai ka jing pan khia ha ka jing em ka jong और pi छुटकारा देंगे। bat ka jing pan light ru हम विश्वास करते हैं आप ऐसी ही जगह ये जगह पे नहीं आए हैं, bat ngange ba umdai ka bajia rengkat pi poi ha ka ke लेकिन jaka परमेश्वर आप इस जगह पे लेके आए हैं। le henrei udi ublay ubla wan या आप lami pi hang हमको ni देख रहे हैं इस समय पर, le se pi dei ba pet yengi ha ka या मेरे ke आवाज को आप सुन सकते हैं। le se pi yo sngo ka sur ka jonga हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है ngange ublay ukwa ban keren bat ये pi वचन के द्वारा। lengba ka ni ka ktien शायद आप अपने जिंदगी में भी le se ha ka jing em ka jong pi ru सोचते हैं कि मुझे निचोड़ा गया है खाली, le se pila ban ong ba ya ka jing em jonga yanga la chu khnyot ben लेकिन परमेश्वर कुछ अच्छा चीज करने चाहता है आपकी जिंदगी पे। henrei ublay ukwa ban le ke e ke ba khra ba ka ba bah ka jing em jong pi करेगा ही करे ककलत ना ग्लास अब ये क्या है Okay? Kaklar. To. Bat ka kay gane? Ay microphone ko baby. To. Kay gane fi bat? Gelas. Glass. Hindi ra kaklat. Ha? Kay gane? Kelat. Kaklat. Okay. To. Ha gane ka jaka? Iba pendap ru ibat ya kaklat. Ibat ya ya kaklat. Harga jingnya per. Bro arngot ngakar par भी फिने बात कुमने और हम चाहेंगे इन दोनों भाइयों को ताकि वो गिलास को ऐसे पकड़े Pio I yakine bro arngot क्या आप देख सकते हैं इन्हें ikerta ngi ne इनका क्या नाम है Oi Ong kame Okay pai lai tulut bro fi mo Ne mano kerta ngi ne और इनका क्या नाम है Ha Hey Dai namar kata ke klat jong iru kadap
और इनका नाम पंडाब है जिसका अर्थ है भरा गया। इसलिए उनके हाथों पर भी एक गिलास है जिसको भरा है। Shumot menta kini bro armut kibat ye kaklat. अब ये दोनों भाई अगर वो हाथ पर गिलास को पकड़े हैं Bat adin jong ne bagi abat. और उसके बाद Ngale ngabat yai Alves. और मैं जाऊं और भाई एल्विस को पकड़ूं Bat ngapan ki yai kum ne. और मैं इन्हें हिलाऊं, Jia yai. क्या कुछ हो रहा है? Ha? Em. नहीं। Bu kakti kam sakmat. Shumot menta ngawan hai ba. Ba ayu. लेकिन अगर मैं उन दूसरे भाई के सामने जाऊं Ngabat ye kakti jong I. और उनके हाथों को पकड़ूं Ngapan ki kum ne. और मैं हिलाऊं, Kai ka hot. क्या गिरा? Kai. क्या गिरा? Ta. Belai ka hot kum. Badai bapenki kaki kaki tak ada kau hot ku. Okay. Kade namar kata. और वो कहते हैं कि गिलास में से पानी गिरा तो भले ही क्योंकि जो भी इसे बात। हिलाया गया, Kaklam hot. लेकिन इनका गिलास में से कुछ क्यों नहीं गिरा? Namar belai? Danum. Danum. इनके Hagawai गिलास gadon में से goom. कुछ नहीं गिरा क्योंकि उनके हाथों पर गिलास खाली था। Fitip ijba biong ba namar bakadon ko day namar kata ka hot, bay ni namar dan day namar kata kam hot. Haray ka daw day, लेकिन असल कारण ये है day namar badan ना कि क्योंकि एक में पानी है और दूसरा खाली है, Ka daw ka day, baladon ba panki. लेकिन कारण ये है कि उनको हिलाया गया Ne ladon ba knyot ya kani. या किसी को उनको निचोड़ा गया। Bar haba knyon, और जब निचोड़ा गया habam dan ye, जहाँ पर कुछ नहीं है dan ye mi ye jiro. कुछ निकलेगा भी नहीं, Haray haba knyon, लेकिन जब निचोड़ा जाता habi है dan ye, अगर आप में कुछ है kami ye. कुछ निकलेगा। Kade haka jing knyot pada. और ये Kumulai sibun. निचोड़ने पर Ngaji होता tapti है। nam ta jong ki gen. Fitip haka jingim jong apa jong pi. आप जानते हो हमारे और आपके जीवन Lala पर ngim dan ye. अगर हमारे अंदर कुछ नहीं, Lala knyot kat ba knyot. चाहे जितना भी हमें निचोड़ा Kami ye ruam. कुछ भी नहीं Lai निकलेगा। knyot ye ka mediap. आप जाके निचोड़े एक मुर्दे को, Unong ayu ye pi. वो क्या कहेगा? Wat nyon tan mo. वो कहेगा मुझे ज्यादा मत निचोड़ो। Unong kum ta. क्या वो ये कहेगा? Unong kum ta. क्या वो ये कहेगा? Lane pi lai pat hau breu ba em. लेकिन अगर आप जाओ एक जिंदा इंसान पर, Haba pi nyon e unong kum no. अगर आप ज्यादा उसे करोगे क्या कहेगा? Unong ada ni lapak su wat knyot tan ba. और जब आप उसे निचोड़ेगे वो कहेंगे मुझे ज्यादा मत निचोड़ो। Dai kata haba pi lai senong kem. इसलिए जब आप जाते हो मालिश करने वाले के पास, Pi lai senong kem. आप जाते हो मालिश करने के लिए Pi ong ni pi bet bhasha ban kem. और आप कहोगे उनको कि आप बहुत ही अच्छा मसाज देते हैं, Haray kem ski mo pi batai kalama pi pat. लेकिन आप फिर Ustaz, उन्हें malu malah, बताते malu हैं, malah. आप बताते हो उनको कहे कि थोड़ा थोड़ा आप मालिश करें, ज्यादा नहीं। Pi batai kalapat dah. आप बताते हो उसे Bat piap siu ro bai batai te nong kem. और मालिश कराने के बाद आप उन्हें कीमत भी चुकाते हैं। Pi ken mau bha la ngim dan ni ai. अब याद रखिए कि अगर हमारे अंदर कुछ नहीं, La ngi sak knyot ro. चाहे अगर हमें निचोड़ा भी जाए, Kami ye ruam. कुछ भी नहीं निकलेगा। Hana da pi dan ni ai. लेकिन अगर आप में कुछ है La da knyot ye pi. और अगर आपको निचोड़ा जाए, On mi ke bha na pi. आप में से कुछ अच्छा Baru निकलेगा। blai par bau thau yang apa dia pi. और जब परमेश्वर ने हमें और आपकी La pi सृष्टि pai ban की kana ka sam chis pa lai pu khundai. भजन संगीता पर अगर हम देखें, Kada 29 kran पद shai. बताती है, Bau da ong kum ne utrai ha da khot ka ba khan yo. 17 पद पर, Kan no ka ba kodor yang a blai kalong ka jing per khat jong meru. कि कितना भला है परमेश्वर तुम्हारी सोच मेरे लिए, Namaru blai ula thap ka ba bha sudah ngi. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा हम पर डाला। Barabangi sak knyot ha ki jinge jo ki jingem. और जब हमारे जीवन पर हमें निचोड़ा जाता है, Kapan mi ya ka character na ka jinglong ka jingi mangilong kum no. हमारे जीवन में से हमारा चरित्र निकलता है कि हम कैसे हैं। Amen. आमीन। Teng teng anong if you bro ubajitim si. कभी कभी मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति जो हमेशा खराब गाली देते हैं, Teng teng habo ya kendo ya ki pastor ni kendo ikinu ki bro. जब वो किसी पास्टर को मिलते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को, Ki bro ki be idon burom.
देखने पर तो लगता है इज्जतदार इंसान है। Pidep buat utau batim siru unlek don buram undak keren don buram. आपको पता है कि वो जो खराब गाली हमेशा देता है वो भी इज्जत से बात करेगा, Hari ha kata ko poru kum tingko ya ke ai. लेकिन अगर उस समय पर उसे कहीं चोट लगे Ne kum ha be ya ki kitat na ki ktigi jong una ka mat jong. या फिर उसके शरीर पर या पाँव पर या हाथों पर कुछ गिरे, Kami biang hi kato ke balak don lupa na po. वो जो उसके अंदर है वो निकलेगा Shumi be tang tang tang. और सारी चीजें निकलेंगे। Pidalai sayo. जब आप बाजार जाते हो, Ki kum tungko tangi we ki be dukan dah to lenti putpat. अगर आप फुटपाथ पर जो छोटे छोटे दुकान होते हैं वहां पर आपको ठोकर लगे, Pindah suto baik ini ikong ide badon buram ne badon buram hadirin gajing tengko pila suto. आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसे है, इज्जत वाले हैं या नहीं ठोकर पाने के बाद, Nama pin suto batim si ne bam tim si ya pi. क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो आपको खराब गाली Dei देंगे kata या manta नहीं। babon balik yo ki tap be da ka earphone hang ne be jai ya da shatim si ni asngo ye shule be ke kam la jong. इसलिए कई व्यक्ति हैं जो बाजार जाते हैं ईयरफोन लगाकर अपने कानों पर, ताकि अगर कोई खराब गाली दे भी वो उन्हें सुनाई नहीं Pidep ke देगा। jai beru chingi ro ka ka khanya ha batim si. आपको पता है हमारे यहाँ शहर पर भी बहुत Tata ha ही bala ज्यादा kendo ऐसे bala ni ke करते हैं। jinge ha ke jingem. कभी-कभी जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, La जीवन- jinjar balat ke jingem. हमारे जीवन पर बहुत ही Ni कठिनाइयां snau ba आती हैं। sha khnyat ba. हमें लगता है कि हमें Ha निचोड़ा ba जाता ulok है। we no marwe ha ka lenti ben ya. जब पति छोड़ देता है अपने पति को, Pi aben pesa marwe ye ki kon. आपको अकेला परिवार को उठाना Le bi होगा, ben ha ki jaka trai pi sha be no. या फिर अगर काम में से आपको भगाया Pi am जाए, balai ke ni ke dia ban nga. आप kहें कि क्यों मेरे साथ Ha ऐसा kum kata ka हुआ। pora da ki kon ki wan man penwet. उस समय पर अगर संतान आते हैं आपको आपके बीच, Ha kata ka por bun sen pi mi man la ka tin si ban kan tin bhai ki kon. उस समय पर आप ज्यादातर खराब गाली देंगे। Ba bon ba ki basrang ki kon de ka tin si de ka tin ba. और कई लोग हैं जो बात करते हैं अपने bच्चों को समझाते हैं Namar ha ba खराब ka wan गाली kita ka देकर। jing khnyat namar ba ki thilli kami be tang kita ki kten ro ki ba ilong thilli sudah. क्योंकि उनके जीवन पर खालीपन होता है, इसलिए उस खालीपन में से सिर्फ खराब ही निकलता है, Ba kami ka jing ba. कभी अच्छा नहीं। Hare ki bru ki ba tep ya ublai ha ba ki sha khnyat. लेकिन वो व्यक्ति, वो विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और कुंभा जब उसे उछो निचोड़ा बुलाlang। जाता है, जैसे कि आयुब ने कहा Ka tin jong trai ka lo nang ka ban kong da khat at po do ar po ar. पहले अध्याय के 20-22 पद पर, Ha kitab job hine yo I wadu job ha pedang jong ki jing ki jing sha khnyat baro. Ush mane ya ublai. कि हम देखते हैं कि आयुब के जीवन पर ऐसा हुआ कि चाहे जितना भी उसे निचोड़ा क्यों ना गया हो, लेकिन उसने धन्यवाद दी परमेश्वर को। Ulai ban ai ngo yo ta ublai jong ho. वो हमेशा धन्यवाद देता परमेश्वर को, Klet yo ta ublai jong ho. वो भूला नहीं अपने प्रभु को। Pidep ha bang sha khnyat. पता है जब हमें निचोड़ा Pi जाता है, sha ha kata ka jingim ka jong pi ka jing khnyat. आपके जीवन पर आप उससे सहन करते हो। Pidep ka long thikum kai. आपको पता है ये Pidep ka कैसा है? jingim jong a ba jong pi ka long thikum tu belon. आपको पता है कि हमारा और आपका जीवन एक बलून की तरह है, Dan pi pet ye tu belon ha ba parcem laput. कि जैसे एक गुब्बारे को जब तक फूका नहीं जाता, Pi mi tho ka dur ka dar kan he kan no. आपको पता नहीं कि वो कितना बढ़ेगा, Kat no ka long ka ba itenar kata ka belon. कि कितना वो गुब्बारा सुंदर हो सकता Hare ha है। ba si sen ba pi pot. लेकिन जब आप उसे फूकते हो, Pi mi yo isyo ka jing ran hai tai belon. उसमें कोई भी चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, Hare pi yo I ya ka jing dap jong ka jing tenat jong ta ka belon ke. लेकिन उसके सूखेपन को नहीं, लेकिन Pidep उसके ha ba nga भरपूर ma को pi tek ta ka देखोगे। jingim marangim yo ai ka jing sha khnyat. कई बार हमारे जीवन पर भी अगर हमें निचोड़ा ना जाए, Pidep ki yo ayu. पता है क्या मिलेगा? Kadur jongi kade ka jingim ka jongi kalong kum bai hiran kam idon jing ikmen hano no. लगता है कि हमारे जीवन पर कोई भी मूल्य नहीं होता, Hare si sen bai la yo ai ka er ka jong man sem ba khoi. लेकिन अगर एक बार हमें पवित्र आत्मा की हवा लगे, Si sen bala persad ha ka jingim jong ba jong pi do man sem ba khoi. जब एक बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर Ngila फूके, po nam ta jong play. हम उसके लिए सुंदर Ba बनते si हैं, sen bai ngila po nam ta play. और जब हम सुंदर बनते हैं Ta उसके su to लिए, ba ka belon la da ka dai ber ka pen ka pat ken. लेकिन आप जाने कि अगर उस गुब्बारे को पिन से लगाए जाए वो फूट सकता Si है। sen bai ngila yo ai ka er ka jong man sem ba khoi. एक बार जब हमें परमेश्वर की पवित्र Wanam आत्मा kwa की sho ai हवा ka लगती er है, jong ka pertai yo ka jingim jong pi ka jot. आप इस संसार के हवा को ना चाहे क्योंकि हम नाश हो सकते हैं। Ba pila yo try. जब आपको परमेश्वर Pila को man sho pi प्राप्त pan हुई, yo try. पता है जब आपने Pila परमेश्वर ba को bo प्राप्त thang ne ba नहीं kia किया, shot. Nadu man masi balang bagi sedang ya ka healing festival no nong thumai. Ki ba bon ki le kemen ka daw balai. और आपको पता है कि कई लोग आए सामने जब हमने हीलिंग फेस्टिवल शुरुआत की नाचने के लिए,
kiakman. वे नाचे Hari na आनंद से। pikili ke jengem joki ke bamanswa. लेकिन अगर आप उनसे पूछे कि उनका Ke पिछला jengem ke जीवन hiran ke jengem bandaler he no noro. उनका जीवन जहाँ पर कोई अर्थ नहीं था, उनका कोई हवा नहीं था, Hari mentah ba kila yo igler ke jo man semba ko. Kila yo man semba ko. लेकिन अभी जब उनको पवित्र आत्मा मिली, पवित्र आत्मा की हवा Kimle उन पर लगी, raya ke ban shat na ke bantah jong trai. उनको शर्म महसूस नहीं होती नाचने के लिए प्रभु को। Bangangai be pisko pala ba piong awan se ke jeseng ngapet kini ke long tik kumbawan concert. और मुझे लगता है कि अगर आपको लगे कि आप सेवा काय पर नहीं आए लेकिन कॉन्सर्ट पर Pina ये pet ye देखते ke हुए, stage ki like kam shibin me like wow ke jingi po. और थोड़ी देर बाद रात को आपको दिखाई देगी कितना ये सुंदर है ये स्टेज। Kadawalay. क्यों? Lada ka perthai ka panpo kat no tam ngi kam panpo nam tau blay. क्योंकि अगर संसार इतना सुंदर दिखाता है तो फिर क्यों हम नहीं दिखाए Amen. परमेश्वर के लिए? Ka Amen. jing po jo ka perthai ka long tang shipor. क्योंकि संसार की सुंदरता सिर्फ एक ही समय के Lada लिए ka है। jing po nam tau jong blay ka stang ha ka ni ka kendo kan kut ha bagi don ha ka jin orang kat nan jong लेकिन ugen. परमेश्वर की सुंदरता यहाँ संसार से शुरू होकर अनंत तक रहेगी। Hari ka jing im da ka long tek um ka sak knyot hi mo. लेकिन जीवन तो निचोड़ना ही है, Ha ka ta ka jing sak knyot. और उस निचोड़ने पर Utrai unyo sei ki babana pi. परमेश्वर आप में से अच्छा निकालेगा। Amen. Amen. Pinum su tho ngadong e pi balai pi sak knyot balai pi kendo e kine. आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्यों आपके जीवन पर ये घटनाएं घटते हैं और क्यों निचोड़ा जाता Lada pi है। pet na ka kitab nong bishar. अगर हम देखें न्यायों से, Hakala nong ka ban re pin kendo pin pule shapang ne we usam la ba kertang u Gideon. न्यायों के 6 अध्याय पर हम पढ़ते हैं इस युवा के बारे में जो गिदोन है। But uneu samla ulek bandon hakata ka jaka hakata ka jaka ubure yela de ka jaka ba kemum so. और यहाँ पर हम अगर हम पढ़े वचन से, गिदोन एक जगह पर गया जहाँ पर दाख रस को निचोड़ा जाता है, Hey hangta ba jusai ya kita ki so wan. जहाँ पर दाख रस को निकाला जाता है, But ulalek ban bure hakta yela de. और वो गया वहाँ पर अपने आप को छिपाने के लिए Namar kita ki Midian ken. उन मिदानियों के But ulai ban कारण bure ya kita ki kau ki jongo. खुद को वो छिपाने गया But ulai ban bure hakata ka jaka ken ya kita. और अपने मैदे को भी छिपाने Namar गया, bure hangta. क्योंकि अगर उसे वहां ना छुपाए Kita ki Midian kila ban wan man shim no ya kita ki jing bam jong ki ken. वे मिदानियों आ सकते हैं उसके खाने को चोरी करने Namar के haga लिए। ka jaka ki kon nisar ki ka long marau no biang sa si sen hakik ti jong Midian hakari la jong. क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं पढ़ते हैं कि कैसे इजरायलियों इन मिदानियों के हाथों पर दास बन गए Kadau jaka jing jet hi ka jong ki ken. और इनका कारण था उन्हीं का Ngong i tak फैसला। tang ka jing sa knyot kam wan bang namar bangi kam sham la jet. इसलिए ये नहीं हो सकता है कि हमें निचोड़ा जाता है क्योंकि हमने फैसला नहीं किया, Tatang ki wan kum kita kum ka hagar ka wan. जैसे कि हगार के जीवन पर Hari ka हुआ। don ka por ba ka wan namar ka jing jet jong abar jong pi. लेकिन कभी कभी हमें निचोड़ा जाता है हमारे ही फैसलों के कारण। Dak si anyway ba yung duai pastor ngap ko aban yap. एक समय पर एक भाई थे जिन्होंने कहा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं मरना नहीं चाहता। Ngong ngam te pin yap na hakado. मैंने कहा कि मुझे पता नहीं आप शरीर पर Hari मरोगे ngate या ba na नहीं, pipriang yu chi su ka man sim jong pi kanem. लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करोगे आपकी Namar आत्मा ngong ba जिएगी, pila le so sat pala dia ka met la jong. क्योंकि आपने इस शरीर को बहुत ही तकलीफ दी। Pim bam pi shu di na do mastap haru da met. आप खाना नहीं खाते हो, सिर्फ पीते हो सुबह से शाम तक। Ngam tep ngong ka met pi yok kya ne. मुझे पता नहीं आपका शरीर चंगाई मिलेगी Hari नहीं, ngatep ka man sim kan yok kya. लेकिन मुझे पता है अगर आप Nabi ग्रहण करोगे आपको जीवन tak मिलेगा। yo pang ha ka met di na mar ba ngi ke le put de ka met. और कभी कभी हमारे शरीर पर ये बीमारी होती है क्योंकि हम ही इसे तकलीफ देते हैं। Ngi bam ki jing bam bam long kpu. हम ऐसे खाना खाते हैं जो हमारे शरीर को ताकत Ngi नहीं di देती, kita ki long kita ka bi ka ba penyap yang ski pasuki. और हम ऐसे चीजें पीते हैं खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए एक जहर बनता है। Hari kan dai kita ka bi ba penyap hang tuang tu ada ka long kita ka bi ba penyap ski. उस जहर की तरह ही जो आपको वही मारेगा, Bari लेकिन yang ablay थोड़ा-थोड़ा। snai yang ah. और हम कहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन blay पर with कृपा snake करे। भी। हाँ, परमेश्वर Hari blay कृपा wang eno करेगा, i kita baro. लेकिन वो कहता है इन Ngapai सभी hang ni ka चीजों को por ka छोड़ mata ka दो। jalla jugi khana dan khan reu khan yo snam ki ngop ha ka jing di drugs. हम यहाँ देखते हैं कि 16-15 साल के व्यक्ति या युवा लोग, बच्चे लोग ड्रग्स पर हो गए हैं। Lara ka dia kum ta ka perkhat hadir lai posnam kan jayu ya kan ka jalla jugi. और हम सोचे अगर ऐसे लड़के ड्रग्स पर हो चुके हैं तो फिर थोड़े सालों बाद कैसा Kalawai होगा, ba kum no kan don. उनका भविष्य कैसा Lalau होगा trai padwan ni kan ka jalla. अगर परमेश्वर नहीं आए। Namar soitan syukor ya ki wang ka jingem jong mai kam don chikerman. Namar ki snow sak knyot ka pressure jong ka jingem ba ki wang ka drugs ka ka jubab. और कई बार उनको लगता है कि उनको ऐसा निचोड़ा गया और कठिनाइयों से निकलने के लिए वो ड्रग्स लेते हैं।
Bagi orang in light jangan ni kajing syak kena ke ditang ke drugs. ताकि उनके जीवन से वो तकलीफ निकलेगी वो ड्रग्स लेने Ada से। yang kuat banong ya pi. लेकिन मैं कहना चाहूँगा Ko आपको, baba ko kong आपसे हम कहना चाहेंगे मेरी बहन या भाई, ke drugs kam ni ke jawab. ड्रग्स किसी की जवाब नहीं है, Uji sudah jawab. लेकिन सिर्फ परमेश्वर यीशु ही जवाब Wan है। hau Jisu. आप यीशु पर आए, Berat ikajing ke jong pi. अपने बोझ को उसके सामने Marah फेंकें, kajing im kan don baik kajing syak kena. क्योंकि जीवन पर हमें निचोड़ा जाएगा। Kata ke dia kajing sisa. और ये सच है Barhabang ni syak kena. कि जब हमें निचोड़ा जाए Kan mi ke babahan ngi. कुछ अच्छा हमें से Hari निकलेगा, syaitan wa pilong teli. लेकिन शैतान कहता है तुम खाली हो, Habang syak kena am don ni. क्योंकि जब तुम्हें निचोड़ा जाता है कुछ नहीं Dia निकलता। undan kam man te ye de ta pi poi ban te hala dia de drugs ke kiat. Ba de ki wei pat kajing di pan buat jala dia kan. इसलिए तुम्हें कुछ भरना चाहिए अपने अंदर, इसलिए हम भरते हैं शराब और ड्रग्स से। Hari wanam ai ba kan mi kan rung ye sapi. Ai kan mi ke babahan api. Haba pi syak kena kan. लेकिन आप ये मौका ना दे कि जब आपको निचोड़ा जाता कुछ ना निकले, लेकिन आप भरे अपने आप को Hai ke syok परमेश्वर ka jong से। pi ke don ni kajing kulmar. और आपके शादीशुदा जीवन पर भी ऐसे होते हैं तकलीफें, Wanam ai ba kan mi ke divorce dengan mi kajing alat tengah. लेकिन इसमें से आप कोई तलाक या डाइवोर्स ना Kata kam निकले, dai ke jawab. क्योंकि वो जवाब नहीं है। Ai kan mi ke babah pin ke lalong ke breu ke bastard ke breu ke baduai. लेकिन आप ऐसे व्यक्ति बने जो प्रार्थना करते हैं, Pin ke जो lalong बुद्धिमान breu हैं। ba sempang baru breu baduai baru batai ke yeng. अब वो व्यक्ति बने जो प्रार्थना करता है और बुद्धिमान है, परिवार को बनाता है। Hari ke don ke por bagi ngim jet ikajing syak kena. लेकिन कभी कभी हम चुनते नहीं है, Ngi syak kena hi gom ka hagar. लेकिन फिर भी हगार की तरह हमें Hari ke निचोड़ा don ke जाता por है। bagi jet hi da dala dia. लेकिन कभी कभी हम खुद से चुनते हैं। Ada ngi pej hani ke por kan nong ke ben reu ki Israel ki jet hi ban long mara bari le jong. और यहाँ हम देखते हैं कि इजरायलियों के संतानों ने खुद ही चुना दास Bon na बनने pi को। ngasngau hakani ke por menta pi long mara na mar pi jet hi. और मुझे लगता है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना ही अपने जीवन पर निचोड़ने के लिए खुद ही फैसला लिया। But Gideon hakani ke jaka na mar kata kajing syak kena. और गिदोन भी यहाँ पर क्योंकि उसे निचोड़ा Ulah klet गया, bagade ke jaka kena so handai ulah le ban syok kau hakata ke jaka. वो भूल गया कि ये दाख रस निचोड़ने का जगह है, वहाँ पर वो मैदा कूटने लगा Ulah le ke ban bure yala din naki Midian kan. और वो वहाँ अपने आप को छुपाने गया मिदानियों से। Barkat bau dong syok kau hak ta wangel jong blai wan man kran wang Gideon. और जब तक वो वहाँ मैदा कूट रहा था, परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और कहा, गिदोन Melong si syau serang. तुम एक युवा हो। Barkat Bible ke kran hang ne baru Gideon usnang man kran baru tahu wangel jong blai. और यहाँ बाइबल बताती है कि वो स्वर्गदूत से बात करने लगा, Harai Gideon boy ke ke jingkeli. लेकिन गिदोन ने ये सवाल Barkat रखा, ta ke jingkeli ke babon nang ingidon. उसने ये सवाल किया जो हमारे बीच भी है। Ada blai medan de belai ngayan lang bakat ne. जैसे कि उसने पूछा कि हे प्रभु अगर तू है तो फिर मेरे जीवन पे Hang ne इतनी Gideon तकलीफें ke क्यों? dekat ke bakalla ubo ke jingkeli. तेरा पद पर गिदोन ने पूछा, Gideon ulang akan rat jong ala dau trai udan ringkat bangi belai te bakane baro kalangat hangi. उसने कहा कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर ये कठिनाइयां क्यों हमारे जीवन Kamdai ta पर? ke jingkeli jong Gideon harang ala banong ke jingkeli jong i wei pi wei. ये सवाल सिर्फ गिदोन का नहीं, लेकिन ये सवाल है हम हर एक के बीच। Ablai la da medan de belai kat ne. हम पूछे कि हे प्रभु अगर तू है तो फिर इतना Ngesngau क्यों? man se makane ka pol se trai won don makane ka jaka badan ba ya pa tare ka piong. Ablai sheno medan mem yo i mo yanga. परमेश्वर इस समय पर दिखाता है हमें कि कैसे कि परमेश्वर से आप पूछ रहे हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? Ada medan belai ka jia. अगर तू है तो फिर क्यों? Belai. क्यों? Ka Bible ke batai. बाइबल बताती है Had khot ke bakat sao. 14 पद पर Wala da mestrum ka tai belai te lehi no ma ba mendala. कि अगर तू इतना ही बोलता है परमेश्वर के बारे में तो फिर तू खुद से कर। Baru Gideon susut ala dia mla. और गिदन को समझ आया कि वो खुद से नहीं कर Barka सकता। Bible kong. और बाइबल कहती है Bo Gideon upanito ila dia kumne. कि गिदोन ने अपने आप को ऐसे Had khot बताया। bakat san wang. 15 पद पर Wang atrai. उसने कहा, हे प्रभु, Ngate ngawan na ka jaj ka berit. वो कहता है कि मेरा कुल तो एकदम ही छोटा है, Ngawan na ka kur ka badok. मैं उस कुल से आया हूँ जो बहुत ही कंगाल Bat ka है, yeng jong pa jong along berit bat ngalai te berit tam. और मेरा पिता का घराना तो सबसे छोटा है और मैं सबसे छोटा उनमें से। Ngada pulih kene ngasngau kumbo Gideon dui khasi. जब मैं ये इसे पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि गिदोन शायद एक खासी है। Bai bangi khasi im jong bangi ruspa.
हम खासी व्यक्ति ये कभी नहीं कहते कि हम अमीर हैं। Pini kendo borus pat na borus patam. अगर आप जितना भी अमीर व्यक्ति को मिले, Kino ngite baduk pinyo na imo kat ne. वो कहेंगे कि हम तो गरीब हैं, कहाँ मिलेगा। Kila bandeng ka ksiar habaro shipotuli ki shimpria hanre kino ngide baduk. वे अपने पूरे 10 उंगलियों पर सोने की अंगूठी लगाएंगे, लेकिन कहेंगे कि हम तो बहुत ही गरीब हैं। Kanongot baduk hakane ka jaka. कितने लोग गरीब हैं यहाँ पर। Ai ngok ngadon hapdeng ki borus pat. धन्यवाद दे कि हम अमीरों के बीच हैं। Amen. आमीन। Fitep duk hakado wat ju duk hakaman siam. इसलिए आप शारीरिक तौर पर गरीब बने, लेकिन आत्मिक तौर पर नहीं। Hare ngatip kane ka wai. लेकिन मुझे ये पता है, Si sen pilarus pa hakaman siam. जब आप आत्मा पर अमीर होते हो, Kaduk ru kamla man but din chu yapi. गरीबी आपके पीछे नहीं हो सकती है। Amen. आमीन। Mau try wangan senang mangai nong bam. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं धिकारूंगा उनसे, Ngan senang mangai ka jing duk. मैं धिकारूंगा उस Ukiri गरीबी ne को। wangade borut. गीदन कहता है मैं तो छोटा हूँ। Fitep bor siam. Ngate ba biet ya pastor ngam tip yeru em. कई लोग कहते हैं मैं तो बुद्धि नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ। Dan wi kong yang pastor ngate ba biet ba habi. एक महिला थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है, Ngapa biet pala pastor. मेरे पास कोई बुद्धि नहीं। Ngakli mono bade ulok jong i. मैंने कहा कि आपका पति कौन है। Fitep ulok doi terekam engineer. उन्होंने कहा कि उनका पति एक इंजीनियर है, Yang mangade ba biet pat. लेकिन उन्होंने कहा मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हूँ, बुद्धि नहीं है। Ngong akong pidi ba start tam na bar piyo ulok engineer pinyo pension cerita jengem. लेकिन मैंने कहा कि आप तो सबसे बुद्धिमान हो, क्योंकि आपने इंजीनियर से शादी की, आपको पेंशन मिलेगा जिंदगी भर, Kalawai jong pi tikna ka batang san. आपका भविष्य तो उज्जवल है। Sedana mong bangap ta ba biet mamnangi eru em. कई लोग ये जो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं जानता, Pait ba pa kile start pa barok hikam. लेकिन आप देखोगे कि वही बताएंगे हर एक को। Kinong tengah te bobi. वो कहेंगे मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं। Ugi dan ni wang ngata ngalong kumta te wang. और गिदोन कहता मैं तो ऐसा हूँ। Oh, try wang kile mame wang ngata ka ba biet swing la ka ta ku. प्रभु ने गिदोन को भेजा, लेकिन गिदोन कहता मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। Dia kata saya suk ban bishar yu nong keren. Ban keren. इसलिए बहुत ही आसान है दूसरों के ऊपर कहना जो प्रचार करते हैं, लेकिन खुद प्रचार करें तब हमें समझ आता है। Tang dan ba dan iwe ngakan mau ta ba si bishar ba. एक व्यक्ति हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में कहते हैं। Nga kum pastor nga start ila klet ba pri si melin bishar pala. वो भूल चुके थे कि दूसरों के ऊपर बहुत न्याय करते थे। Si sen nga bu la ka bu program ba di keren. और एक दिन मैंने उनको एक प्रोग्राम रख दिया Pitip iter प्रचार kong करने के rendang si लिए। pang ikret. Ngong kli ai om si pang kele le kata imlaj ye ruem. और आपको पता है उन्होंने जब उनको मौका मिला प्रचार करने के लिए, उनका गला सूख गया और मुझे पानी भेजना पड़ा। Kalong tik belakai football ni ta. ऐसा ही जैसे कि यहाँ फुटबॉल खेलते हैं, Kam song chit nong pait te ban nong lakai. खेलने वाले से ज्यादा उत्सुक तो देखने वाले होते हैं। Dene saya long kumta ni saya ऐसा ही bishar होता ta. है। Bar ka haka jingim ke jongi. और हमारे जीवन पर Kata ka di ka jing si cha. यही है सच्चाई। Ugid anu autonomy oblay. और गिदोन कुड़मुड़ाने लगा परमेश्वर को, Hanrei. लेकिन Habo oblay wang le hi mame. जब परमेश्वर ने कहा तुम खुद ही करो, Wang om no. उसने क्या कहा, Ngate menang ra. मैं तो नहीं कर सकता। Ya don na preng jongi ro. शायद हमारे बीच भी Pitulong pelari oblay. आप कुड़मुड़ाते हो परमेश्वर Oblay से। wang tale hi no ngain. परमेश्वर कहता है तुम खुद करो, Ya pi yang amla. लेकिन आप कहते हो नहीं मैं नहीं सकता। Bar oblay wang yu gideon. और परमेश्वर ने गिदोन से कहा Pen kong ho yang. मेरा कहना मानो। Bar fitep oblay upadon kami yu gideon. और परमेश्वर ने गिदोन का इस्तेमाल किया। Bar gideon wang ngalong ubadok. और गिदोन ने कहा मैं तो कंगाल हूँ। Oblay u ay ha ti gideon ya ka kra ka batali. और परमेश्वर ने गिदोन के हाथ पर एक खाली मटका दिया Wang nga tanga wan na ka yeng ku pa chonga kalong ka barit eh. और उसने कहा कि मेरा पिता का घराना तो सबसे छोटा है। U ay u ka jing shai ka barit. उसने उसे एक छोटी ज्योति दी How gideon don tanga ka way. और गिदोन में सिर्फ यही था, Kasur. आवाज। Tu ay u usnan ya ka ta ka turoy ya ka ba unput. और इसलिए उसको वो तुरही भी दी ताकि वो फूंक Wang सके। tang kini kilay kala biang memen job ya kani ka और उसने कहा कि सिर्फ ये 3 चीजें ठीक है तुम्हारे लिए जीतने के लिए। Gideon wang asak kniat balat. गिदोन ने कहा कि मुझे निचोड़ा गया, Hari ublay udah pedih. लेकिन परमेश्वर ने दिखाया Bawang naki bang kniat ngan saya ye bahatam. कि निचोड़ने के बाद तुमसे अच्छा निकालूंगा। Ano fiaba ka wan ki ki jing kniat ha ki jing em jongi. क्योंकि जब जीवन पर हमें निचोड़ा जाता है, Ke ka babaha kan mi nangi. कई अच्छी चीजें निकलती है। Ka jing long ka jongi. हमारा चरित्र, Ka jing ngai ka jongi. हमारा विश्वास, Ka jing shanya ka jongi.
हमारा निर्भरता, kajing IT lot ka jongi. हमारा समर्पण, Banong try nga nam shania shu ha kajing start ba ka buj la jong. ये कहने के लिए प्रभु मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने ही बुद्धि पर निर्भर हूँ, Haringan shania lot hame. लेकिन मैं तुझ पर निर्भर होऊंगा। Ngan IT lot yala de hame. मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ तुझ पर। Kata. Kawan habang idon ha kajing shaknyot. और ये आती है जब हमें निचोड़ा जाता है, Larban lada pat shaknyot. क्योंकि जब हमें निचोड़ा नहीं जाता, Keke babha padmi. कई अच्छी चीजें नहीं निकलती। Lada pat don ke exam. अगर इम्तिहान ना हो, Ngakwa ba no fi anum don first division hero. कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं आता, Ba mene hapo kidzo kidon ki jingkli. और किड्सों के समय पर हमने सवाल पूछा, Ma fi nganga nrutli jingkli bena lakli. 6 ऐसे सवाल पूछे गए, But pitep lada mene sukli be klam price ngatram don buan ai jawab hero. और मुझे लगता है कि अगर हमने प्राइस नहीं रखा, कोई जवाब देने नहीं आता। Le yu si jawab kai. क्या फर्क पड़ता है जवाब ना भी दें, Hare namar badan price. लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्राइस था, Baro kerki ban kta yo mewa yo me सभी meban mewan. सभी दौड़ने लगे मेवान की तरफ। Deyam. Wat ngaro ko ngali kta hingan eh. मुझे भी ऐसा लगा कि मैं ही जाकर उसे छू लूं, Ngatip te jawab. क्योंकि मुझे जवाब पता है। Teng teng is don de kumta. कई बार हम ये सोचते हैं, Kemau ada kadon ke jing eh. लेकिन आप याद रखें जब कठिनाइयाँ आती है, Kadon ke kei bani kai pi. कई ऐसी चीज है जो हमें सिखाती है, Kadon kei ke bakrawan sai na pi. कई ऐसे चीजें हैं हम में से निकालने के Teng teng लिए। pitia ha ke jing ti apang. कई बार हम बीमारी के बिस्तर पर सोते हैं, Pisi ong be try pen kia nga. हम कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे, Hane try ko apan kia shai ke men sim jong pi. लेकिन शायद प्रभु आपकी आत्मा को चंगाई देना चाहता है Ngor yo पहले, i bitli si sha ta. क्योंकि वो देखता है कि आप खाली Kam हो। don ka ding ke jong play hang ta. परमेश्वर की आग आप पर Ni नहीं bidon ne ke है, jaga pi don ke jing pang. या आप इस जगह पर है बीमारी को लेकर। Fidep namar bang ngim la bang ngin ya lang bat ke ei ke jing ya kundu jing ha ne ke perthai. और शायद क्योंकि हम इस जीवन की घटनाओं के साथ साथ नहीं चल सकते, Dei namar kata ning hi pang. शायद इसीलिए हम बीमार हो सकते Namar हैं, ngi wan ra no ya kata sha ke jing kuslai. क्योंकि उसके बाद हम सोच करने लगते हैं, Ban isdang ban perkhat ka du ka thia ka dam ba pan mi bon ki jing pang. और ज्यादातर हम सोचने लगते हैं और हम सो नहीं पाते, आराम नहीं करते। Yo dei namar kata na. इसी के कारण हो सकता है, La ba ha ka shong kha ka shong man jong pi kam bet ki ke baro. शायद आपके शादीशुदा जीवन पर कुछ भी सीधा नहीं Namar है, la ka bet lut pinum su thoi ke jing du na la jong. क्योंकि चाहे अगर सब कुछ अच्छा हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कमियां कहाँ है। Teng teng pinong man ulok set ka ja. कई बार शायद आप कहे अपने पति को तुम खाना बनाओ, Bet le kata. तुम ये करो, Me le trai wan ra pisai nga. तुम काम करने जाओ और पैसा लेके आओ, Pat pi chong ayeng su ta text bet. और आप घर पर बैठ के नेल पॉलिश लगाओ, Pi ta lipstick bet. आप लिपस्टिक लगाए, Pi klet ban buram yo. और आप अपने पति को अरे इज्जत मत देना आओ भूल ऊपर। जाते हैं। लेकिन अभी जो वो भाग चुका, Pisdang man su tho bu dei mano. आप समझने लगे कि वो कौन है। Teng teng pi ya kalong la jong pi klet ban banong ma ka dei mano. कई बार पति होते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी पत्नी कौन है। Pi ora yu khao. आप चावल लेके आते हो, Dei makaba pan kala ja ya kata. लेकिन वो है जो उस चावल को खाने पर बदलती Kan ba है। kadang pa bat pi le bam sin nyau e ka. जब तक वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है, आप उसका मूल्य नहीं जानते। Hare man ta ba ka phat na pi pisdang man su tho ba ka dei mano. लेकिन जब वो अब आपसे भाग चुकी, आप समझते हो कि वो कौन है। Pitep ha ka jing sak khniot kami ke ba bhatam. आप जानते हो कि जब आपको निचोड़ा जाता है, आप में से अच्छा निकलता Mane है। sha bangan wan man kran hang ne la rwai to ka jirwa crucify. इससे पहले कि मैं यहाँ आऊँ वचन देने के लिए, हमने ये गीत गाया, La sa na phna. क्रूस पर चढ़ाया गया। Pitep halang i pet ki jing sa na phna ka along ko ba sak khniot lo ni utra. अगर हम देखें कि कैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, देखते हैं कि उसे निचोड़ा गया, Hare ke ba bha kami na ka ding phna. लेकिन उस क्रूस में से अच्छा निकला। Dei mangaban ma pi. वो है मैं और आप। Haba kila som ye ka krung ga jong trai. जब उसको घोंपा गया, La mi ka bat ka snam. उसमें से पानी और लहू निकला, Ka ba thau la mi ka balang gen. जो कहता है कलेश के बारे में, Ka bala sat na ka bat ka don na ka jing ka jong ka snam. जिसको साफ किया गया पानी से और लहू के अंदर है। Mau bi hey ba don ka jing sak khniot. जहाँ जहाँ निचोड़ा जाता है, Hang ta don ke ba kra ba kan mi. वहाँ अच्छी चीजें निकलती Ngini हैं। yeng hang ni ka po na ka हम jaga खड़े shong. होंगे इस समय पर अपने जगह पर। Ngam tip
La pi dang idon na yeng pi pej nel lang pi pej apa ki mobile hang no pi don ngam tep ne pi don hak pi don hak ni ka jaka आप जो इस जगह पर इस मैदान पर है या फिर आप जो अपने घरों से अपने कहाँ जहाँ जहाँ आप रहे हैं देख रहे हैं ngam tep yo pi ong pastor ka ni ka tien la kren yang मुझे पता नहीं शायद अब ये कहे पास्टर ये वचन मेरे लिए है pi sngo ba ka jing em la jong la long bala sha khniat आपको लगता है कि आपका जीवन को निचोड़ा गया है pi sngo ka jing em la jong dan borjo आपको लगता है कि आपके जीवन पर कोई बल नहीं रहा pi sngo ila de ko mu gideon आप एक गिदोन की तरह लगे pi sedang banong ablay la medan balay ka long kum ne आप कहें कि परमेश्वर अगर तू है फिर ऐसा क्यों हुआ hari ha ka ni ka por लेकिन इस समय पर try ong adon ko kon परमेश्वर कहता है मैं यहाँ हूँ dai na makata pi don इसलिए तुम हो bat ngadan ban pen mi ke ba kraw na pi और मैं यहाँ हूँ कुछ अच्छा निकालने के लिए don तुम्हारे ha preng लिए jongi ha ka ni ka jaka अगर हमारे बीच ऐसा हो pi ong ka jing em jong a sha ka ni ka jing em ba sha khniat आप कहते हो कि मेरा जीवन को निचोड़ा गया है pi sngo bon sin ki breu shi panan kam ni pi आपको लगता है कि कई बार इंसान आपका इस्तेमाल करते हैं hari try don ban pen kala लेकिन परमेश्वर आपको बदलना चाहता है pi so tho ha ka ni ka por आप समझते हैं इस समय pi पर don kam ya ka bor no try कि आपको आवश्यकता है परमेश्वर के बल को na khot e pi ha ni ka por sin sha हम बुलाते हैं आपको यहाँ pila सामने banwan kam kloy ha ka ni ka por आप जल्दी यहाँ सामने आए namar ka por ngi damang i don biang so ka jeseng so ka wei pat adin jong ani क्योंकि इसके बाद और एक हमारी एक सेवकाई है wanum up yo don ban wan shua आप ना रुके कि कोई दूसरा पहले आए namar yo try kren ya pi क्योंकि शायद परमेश्वर आपसे बात कर try रहा yo है i ba ka jing em jong pi ka long ka jing em ka ba sha khnia परमेश्वर देखता है कि आपका जीवन को निचोड़ा kumbo yo गया i है yo gideon yo i ya ka hagar जैसे कि उसने गिदोन को देखा उसने हगार को भी देखा yo i ka jing em jong pi ha ka yeng ka sem ka jong pi kum no ka don ka jing ya le ka jing sha khniat ken वो देख सकता है कि आपके घर आपके परिवारों पर कैसे आपको निचोड़ा गया try wa ngai ka bor ma ngai pi परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा ngan se ke ba ba tam na pi तुम में से कुछ अच्छा निकालूंगा pila banwan sin se kmat ka ni ka carpet ba don ken pila banwan sin se kmat ken आप यहाँ सामने यहाँ ngile i ka ban आ duai ha ka सकते ni ka हैं por ba ngatep don bor ha ka jing duai ka ban pen kala ki ke baro और इस समय पर हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए क्योंकि हमें पता है कि प्रार्थनाओं पर वो बल है try don ye ka ban pen kala ha ka ni ka por परमेश्वर इस समय पर आपको बदलना चाहता la ba है pidang pait ha ka ni ka por ba man ta ऐसा हो सकता है कि आप जो हमें देख सकते हैं समय पर Pisngo ba ka jing em ka jong pi ka long ka ba sha khniat chi sha आपको लगता है कि आपको निचोड़ा गया Pisngo ban है give up na आपको लगता है कि हम दे दें try wa ngan don rangkat ba pi ko ko लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे yo साथ pila हूँ। yam ko ba yam ngane ka hagar marway या फिर आप रो रहे हो उस हगार की तरह le try wang लेकिन परमेश्वर कहता है ngayo i pi मैं तुम्हें देख सकता हूँ yo pilong या फिर आप Kumu ऐसे हो Gideon. गिदियन की तरह bar bin kili ri jing ablai na be don na balai ban nga ka chia kum ये ne सवाल पूछने के लिए कि हे प्रभु अगर तू है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है ha ka ni ka por इस समय पर try wang adon ko ko परमेश्वर कहता है मैं यहाँ हूँ ka jing jar jong ba hok kalong si bon ka tin jong blai kong क्योंकि एक विश्वासी एक धर्मियों के जीवन पर हाँ कठिनाइयाँ आती है और कई आती है ha try don ban pelat ki लेकिन परमेश्वर यहाँ है आपको छुटकारा देने के लिए try ha ka ni ka jan mer udon ya ka ban pelat ya ka jing em jong pi परमेश्वर इस जगह पर है आपको छुटकारा देने के लिए un pelat ya pi kan आपको छुटकारा pila देगा ban wan ha ka ni ka por आप सामने आ सकते हैं समय पर pila ban wan आप आ सकते हैं try udon ha ka ni ka jaka परमेश्वर इस जगह पर है ngini duai shwa kum to hadin ka tangi se duai ta ba pang ba shitong ro हम प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए इस समय पर और बाद में हम बीमारियों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ngini duai ke nam ta ki ba pang ba shitom gen हम प्रार्थना करेंगे बीमारियों के लिए भी hallelujah hallelujah try udon ni ban pen kala ha ka ni ka परमेश्वर इस जगह पर है बदलने के लिए hallelujah pila ban wan sini sekma wan mi yang lang ba ki kita ki bai dai lang ki ban ye duai pi ha ka ni ka pila ban wan sini sekma kadang don ni ka jaka ha nge ap ha ka ni ka por और यहाँ पर काफी जगह है आप आ सकते हैं सामने ya pi प्रार्थना ban के pai लिए na pa ka yeng sedang ye ban ye duai ma pi ro या फिर आप जो हमें या देख भी सकते हमदन हैं में यो घरों ही से। यहाँ। आप कहें कि कोई मुझे देखने वाला hari नहीं try yo i लेकिन परमेश्वर आपको देख kini ki सकता jing है kendo ke chong pi और ये जो आप घटनाएं से गुजर रहे kini हैं ki jing sha kini ke jing sha pan ki age jing em chong pi जहाँ पर आपको निचोड़ा जा रहा है kadon ke ba bha ban sai na pi आप में से अच्छा निकलने yo वाला pi है ki samla ke nyang ne ka por या फिर आप युवाओं लोग
Ong ibi ka drugs kam dai ka jubab ka kiat kam dai ka jubab. आप याद रखें कि ड्रग्स या शराब कोई उत्तर नहीं है, Jisu dai jubab ke. क्योंकि प्रभु यीशु ही या, वो यो जवाब यीशु। है। आप यीशु को प्राप्त करें। Ni dang ir wai ha kani ka po bang ka pa pidang la bane wan ha ni ka po ngang iba bol bane wan ken. और हम देख सकते हैं कि कई लोग हैं जो प्रार्थना चाहते हैं। Donjing pelat hagertai hu Jesu. Donjing pelat hagertai chumutra. Donjing pelat hagertai hu Jesu. Donjing pelat hagertai chumutra. Donjing pelat hagertai hu Jesu. Donjing pelat hagertai chumutra. Donjing pelat hagertai hu Jesu. Donjing pelat hagertai chumutra. Donjing pelat hagertai hu Jesu. Donjing pelat hagertai chumutra. Donjing pelat hagertai hu Jesu. Donjing pelat hagertai chumutra. Donjing pelat hagertai hu Jesu. Donjing pelat hagertai chumutra. Donjing pelat hagertai hu Jesu. Hallelujah. Donjing pelat hagertai chumutra. Donjing pelat ken ha ka kerteng ka jong trai. और यीशु के नाम पर छुटकारा है। Tak deng pim yo I ya ka ti ka jong trai. कई बार आप परमेश्वर के हाथों को नहीं देख सकते, Are kan ma utrai udang trai ke. लेकिन आप याद रखें कि परमेश्वर कार्य करता है। Gideon khalam yo I ya utrai. परमेश्वर ने गिदोन को नहीं देखा। Hagar kami to ya utrai. अब हगार भी नहीं जानता था उस परमेश्वर को, Are utrai yo I ya ka. लेकिन परमेश्वर उन्हें देखता था। Utrai yo I ya pi. वो आपको भी देखता है। Agar pat pi barok pila pen bot lambat nga ni ka jing twai. हम चाहेंगे कि आप सभी इस प्रार्थना को Pi bawan दोहराएं। se kmat na yeng ken. आप जो इस जगह पर आए हैं और आप जो अपने घरों पर हैं, Tugin wan ha ka ni ka por ha ka jing twai. हम परमेश्वर के सामने जाएंगे प्रार्थनाओं Yo पर। doktor laong ba ya pi pi hapanem ha ka dawai hen ring ong ya pi pinim da ka jing twai. शायद डॉक्टर ने कहा कि आपको दवाई से ही जीना है होगा, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको जीवन देगा, Magadon ka jing im ka batmai ha ka ni ka janmiet. क्योंकि एक नया जीवन है इस जगह पर। Ni twai lambat nga ni ka por. आप प्रार्थना करें मेरे साथ। Ang try Jisu. आप कहे प्रभु यीशु Isnay nga. मेरे ऊपर कृपा कर। Go ko nu David. दाऊद के To संतान isnay nga. मेरे ऊपर कृपा कर। Try. प्रभु Ay bor nga. मुझे वो बल दे, Pelat nga. मुझे छुटकारा दे Na ka ni ka jing shakinot. इस करवाहट से, Pelat nga. मुझे छुटकारा दे Na ka ni ka jing pang. इस बीमारी से, Na ka ni ka jing yele. इन कठिनाइयों Na ka ni ka से, jing di ka jing bam. इन खाने या Try पीने से। pelat nga. प्रभु मुझे Nga छुटकारा दे, dot kam ya me. मुझे तेरी आवश्यकता Wan है। nga try. तू मेरे सामने आ, Penkelay nga मेरे try. जीवन को नया बना, Tau tmay nga try. मुझे नया बना। Jisu. प्रभु Penkelay nga try. मुझे नया बना। Nga num laban le ye dalade. मैं खुद से कुछ नहीं कर सकूंगा, Nga dot kam ya ka bor jong me. मुझे तेरी सामर्थ की आवश्यकता Pendam ya nga है। da ka bor jong me sim jong me. मुझे पवित्र आत्मा के बल से भर, Ban nga ngai ya ka na ka chan me. और मैं विश्वास करता हूँ आज की रात Ngan yo ya ka jing pelat. मुझे छुटकारा प्राप्त Ngan होगी, yo ya ka come back ken. मुझे आश्चर्य कार्य Ha ka प्राप्त kerteng ka होगी, jong Jisu. यीशु के नाम पर। Amen. आमेन। Kita ngayang hantu kita dan wan dua ya pi ki pasta kita ki para syakri. Kita ngayang dua ya pi hagane ka por ka mentake. और आप अभी अपने स्थान पर बने रहे, आपके ऊपर
पास्टर और सेवकाएं जो होंगे यहाँ पर सेवक है प्रार्थना करने आएंगे आपके लिए। Don give a pang pila banuan hane ka po gini और dua अगर ke कोई ne है इस समय पर जो बीमार है आप यहाँ आ सकते हैं, हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। You are here, moving in our midst, and I worship you. I worship you. You are here, moving in this place, and I worship you. I worship you. Me dan hami, me dan hami, me pray hapeng jongi, hamani yami, hamani yami. Me don hami ki, me ki hapeng jongi, hamani yami, hamani yami. Ang thawin ti nong le kamba babat kulat jing shay habadong hable bat kum tamilong nhau nó cái gì anh nhau nong thawin ti nong le kamba babat kulat jing shay habadong hable bat kum tamilong mi don hami Wanum let kum to kidon ki batshime ka kertang ke jongpi और हम Tapi don चाहेंगे kami कि ka tige आप salok जो shishu सामने Kindon आए ki bene हैं, salok ya pi hakatiga kakatiga ten pi oi अब यहाँ Kindon से bandua ya pi marmet Semua bahawa wanum let kum to अब यहाँ Kini से don वापस bene ना duai nam tai जाएं। jongpi Kini लेकिन shim यहाँ ka पर kertang ke है jongpi kini duai Pi don kami ka tige salok Kini salok kerpang ya pi kata mentah कि आप अपने नाम को दे सकते हैं और प्रार्थना के कारण को दे सकते हैं। यहाँ पर है परमेश्वर के सेवक हैं, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं या अपने स्थानों पर रुके।
Shanabadon, Able, Bakum Tamilo. Nong Halinti, Nong Le Kamba, Babat Kula, Ching Shanabadon, Able, Bakum Tamilo. And you are waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. oh you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst, and I worship you. We worship And I worship you. We worship you among your people, You Lord. are here. For you deserve all the glory and all the honor, Father. We know your presence is in this place, oh Jesus. We honor your presence, Lord, and we worship you, Oh, Lord. you are. We worship you, Father. Miracle For you worker, are, Father. promise keeper, You are a good light in the Father. darkness, You my are here God, to make a way for that us, is who Jesus. you are. We declare. And we worship your name, oh Father. Waymaker, And we know miracle worker, that your presence is in this keeper, place. light in the Your darkness, presence my God, is among your that people. is who you are. Wherever they are, Father, who are watching, they feel your presence, oh Jesus. For you are there to heal them, Lord. You are there to change their lives. You are there to give them a new life. You are To keep them here. from their sins, oh Father. To do a miracle in their life. And I We worship worship you, Jesus. I worship you. We worship you. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Let we are. sing that. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Let we are. sing that. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, That is who you are. Try your eye, Lord. That is who you are. Yang akan try ka That Ginoo is sa Diyos. who you are. Mabalong utaw na That is who you are. Hey, ibang ilang kutlahan can try in your issue. Talanti can That try. is who you Ano yung wala pa din kita? That May is metao who kalanti you can try ng taga John. Paginiyan siya mi can try Jesus. That is who you are. Kataga di ka Ginoo ka John That can is try. who you are. Pamiwan man sa siya mi can try Jesus. Patagkya ingi can That try. is who you are. Pagkaw kumayo ingi can That try. is who you are. Pagkalaya ka Ginoo ka John. That is who you Pagkaw are. kumayo can try ingi way. Jesus. Oh, Even Jesus. cross the take a John can try. Imani That is can who try. you are. That is who 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 you are. We sing that is who Jesus is. Oh, that is who That is who you are. That is who you are. That is who That is who That is who you are. That is who you are. Dan hangin, nikhayan mo. Namaniyami, namaniyami.
ke meyo subamat la. Ukerpat ke jisne ke jong Jisu hakni ke singi kerpat ke jisne ke jong Jisu. और जैसे कि बार्तिमायस को परमेश्वर यीशु की कृपा की आवश्यकता थी, हम इस समय पर प्रार्थना करेंगे और हम स्वीकारेंगे परमेश्वर की उस कृपा को अपने जीवन पर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस समय के लिए। Ke jing duai hang ni apo kadang ya. प्रार्थना यहाँ पर अभी जारी है। Hidang la banon pak duai ne hidang kam ke jing selop kilak balik jang tiga jaka kidon. आप प्रार्थना के लिए सामने आ सकते हैं या तो फिर सेवा के लिए वहाँ जा सकते हैं। Hari ini wai no kadang jeseng hang ni kopor. लेकिन इस समय पर हम इसका यहाँ हम प्रार्थना करने Stak hindia por जाएंगे, ingin sayo pat ia ke jeseng ke bakado jong ni ke sengi. क्योंकि सिर्फ थोड़ी देर बाद इस दिन की आखिरी सेवा हमें मिलेगी, But ipasa bantai in bed dia ke ketien, but in duai ru hang ni ke janmian. जहाँ पर पास्टर बनते आएंगे हमारे बीच परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। But ka Shillong worship team ke ni alam ia ke jing ro ba ke jing mane. और हमारे बीच लॉन्ग वर्शिप टीम आएंगे परमेश्वर की स्तुति आराधना But करने pi के benang pet लिए। na ia sak hindia por sa pet biang. और आप जो अपने घरों से देख रहे हैं हमारे साथ बने रहे, Bahadin ko ba sipo ka sa minit ini sedang biang ni ke jeseng ke ba kado jong ni ke sengi. कि थोड़े समय बाद हम फिर से इस सेवा को लाएंगे। Balasay ke sirang ini Allah tili jeseng. और कल के दिन भी हमारे बीच ऐसे 3 सेवा होंगी Ngangai hang ni ke janmian try kur khu yengi. और हमें विश्वास है कि इस समय पर परमेश्वर हमें आशीष करे। Ngilai bani wai no ken. हम इस समय पर प्रार्थना Try करें। ngi wan hang ni ke por banai ngo yame. प्रभु हम आते हैं तेरे सामने Ya प्रार्थना ke jing करने के ring लिए। kat ke jong me. धन्यवाद देते हुए तुझे तेरी Gidap na ka संगति mensim को। ke jing sngongo mensim jong jing ai ngo yame. हम पूरे हृदय से तेरा धन्यवाद देते Bergangai हैं kini ki प्रभु। khon ki bawan man padwai se sekmat ba bagi pet na yeng. और हम विश्वास करते हैं वे सभी जो प्रार्थना के लिए आए और जो घरों से सुने, Ke kamba jong me kala dia. तेरा अचंबत कार्य मेरा उनके पनकला। जीवन पर हो, तूने नया बनाया। Ni ai ngo yame atrai. हम धन्यवाद देते हैं तुझे, Namar bangi kaang shame. क्योंकि जब हमने तुझे पुकारा Me pen khia yengi. तू हमें चंगाई देता Me है, pelat yengi. तू हमें छुटकारा Kata देता ka jing है। kular jong ke tin. और ये तेरी वाचा है वचन से। But try gidap na ka mensim jing sngongo. और परमेश्वर हम धन्यवाद भी देते But hoi हैं try si por ngini hagani ka por ngini wai kini ke jeseng. कि थोड़ी देर बाद हम फिर से सेवा पर Bagi ni आए yo biang ke jeseng ke balai shim ti me try. तेरी स्तुति करने के लिए। Haba wai no jong ni ke jeseng ke ba और har. अंतिम पर हम प्रार्थना करते हैं Ai ba jing ba jong blai kpa. कि पिता परमेश्वर के प्रेम Ka jing ai ke jong khon ba ka jing slok jong mensim ba khot. और पुत्र प्रभु का अनुग्रह Kini lah hu wei don kan bat ngilem juru kita और baru पवित्र badan man yaro आत्मा kan kraw kerteng jong तीन Jesus. एक परमेश्वर पर हमारे साथ रहे और हर एक विश्वासियों पर। Amen. आमेन। Lai sing inong iroi try. हम 3 बार यीशु मसीह की जय कहेंगे। जय मसीह की Ada जय yang मसीह kasar minit.